Amen. Hallelujah. Amen. Yada osoro ni asase wura twediampon yawase. Amen. Wobambo ni ahwe pa wode adom yen. Yes. Ama na to yasopiem. Mere de bia meka mase ade chiwa wadi afe. No cry. Nyankopɔ de daba akwa kaye mfie ti na ye wadom mere na ye onkwaje da. No cry. Da oba de beto ne safra wo no just wawie odwumedie wa asase so. Yes. Ane musumfo apostle ko adwuma na so mani mo de ahiemu. Yes. Ye be cha oba de twediampon ya wa na samode nam da ba mezia so. Maybe aso me so some mfa mawi asa afa na nyina wen waso ne tie nsempa no ye mo ba de ne nsamra ne mfa nsempa ne mra semadu katawire bo nyankrompo twedi ampon yi opam kotokro bo agese ajabre otibreke se sha henche nyankrompo twedi ampan dumai kase dutan kase dutampon wa wase we du krokro du hini kataban ye nyankrompo twedi ampan yi Menkwa minyan krompon asidewura na asiensa amoso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo awoda akoyam o okofro bo okofu techi wafo akwaku bedi akoyi okofu chemtechia wocha akochemcha akobremu Israel no merema mukufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakochemtechia ye da wabremu apiafo Anansisi tata jijifo awudi anamo sisi ye jiji yentata onante funante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asuoku twere suopuma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adhedom nante asase pese so twa ya ensuompan ka wona ase Kontonkro wi awuda mansan komwe okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpom ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase adi nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre ngudo ye fra wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah Yenyan krompo twedi ampo boade obade nyame kase Jehovah Shalom peace hallelujah yasumdie yeda obade ya wase amen adofo no musumfo apostle ko adwuma na so minimu ade ahiam yes ye beche otwedi ampo ya wana sam a ode nam meso wiase wen waso tie nsempa no ene topic ban emu na menyame nkasai na nso awusi akyekere me na mesese yemmom pa yemma oman Ghana yemmom pa yemma eye oman Ghana asrafo yes me kana me de kwakase a police for nya soldier for yes yesro ba de nyankopon so ho mmobo amen ommo mu chidon amen nimde ni nyansa omfando mo amen na omuntimi mo oman no ho ban amen no muntwi oman mfie wudiem me de IGP enu obo ade Nazarene mizia ni Mogya no amen nimde ni nyansa obo ade nyankopon fa bi no mo ne mpanyimfo amen na omuntimi mfa mo oman ho ban yes nimde a onyankopon de ma Israel fo mo de bo Israel ho ban no yesre bi e de ma IGP amen ene ne mpanyimfo Ghana soldiers amen nimde biara onyankopon ema oman edibim oman etimi dibim Mogya Hwieguo no misraw fa bidumom yentimi nibim na Mogya Hwieguo no ya dos misraw do yimu miso awrade wo do sabeka oma ma timi awie nkonudi yes adumti amen amen adofo no me kan say ya sese wiasa yehu ayehu Ghana na titiri na yehu kase yehu papa sanse woni ba bia tie yes topic about was Mogya Hwieguo ni Awudie hu wakatia Mogya Hwieguo ni Awudie wakatia
Mogya Hwieguo ne Awudie wa Akatua na obabi sasa no bi na akodi na wu efa ho ben Mogya Hwieguo ne ba o man ebre yase so muni mo a emoma mpanyi bre papa don't I'm telling you today this mpanyi fo bo mani gusa ne ma no so a na mugya na young boy yakunu young boy no akum young boy young girl no akum young girl papa no akum obi ehin na mudi yase ne ko ehin na mudi awiase ne mode ko sa abre and as when you say Akatua de metwa adwese baby the person bisa question papa ahwe mami ahwe me bla ahwe me sister ahwe me wakum ni pada and if na person obekum bi and me kam wanya wonti ase say Mogya Hwieguo ane Awudie e wa Akatua so for nyanka nja se wa Akatua de ana metwa adwena abenwu Awudie mu ahodo na so wato bi mu a ane friase na na onipa ko no a mukodi awuo no mumfrase anya mo wayi yes what adan hina mudi wiase kadua dos toto apentam ne nyantam ya dos awa Ghana mrante de maba waso hina mudi wiase ko onyengo pombo wiase no ma 10 commandment the 10 commandment no ba odishemu the book of Exodus chapter 20 verse 30 me the Bible Exodus 20 Bible ne kasa verse 13 was eniyewu onyengo patro kunkum se nyadan eniyewu aya warning just say aya short way yo yes one kasa me praw me you say o se nyadan eniyewu owie na Yesu Kristo na ze ni mizi aso by New Testament Matthew 5:21 the Bible Matthew chapter 5 verse 21 Bible kasa ebufoni Awudie o se ebufoni dia yin Awudie Yesu steady woni se odipa se obu amfu a onyadan Unyewu to se ebufoni dia Awudie ko what is what city for say what is ye catch 34 Yesu refer the book of Exodus 20:13 was what is ye catch 34 say eniyewu na obi no be die na wu obi na odi awuo no obi di atemu mu fo ni atwa to so odi dan atemu mu fo odi atemu mu fo na me die enti Yesu so no abai mesimu say wa catch man say na say obi na ne buefu ni nua no buefu nua no obi di atemu mu fo obi di atemu mu fo adit no de abufu abesha wudi nan ohun say di pansiri ni awu they be yensiri ni awu ato e haram ohun say di pansiri ni awu tepia eti die awudie ba abufu it was odi abufu beka Awudie hu the Bible me dem mesimu say was on the okacha yen say obi no ni buefu ni nua no obi di atemu mu fo atemu mu fo odi atemu mu fo yes it is a winning Akatua ho dia anya dwekwa mesi dwekwa kire mesi wo adi awuda anafe na obedi awu anya kacho se Akatua yes wadi awuda anafe na obedi awu anya mesi Akatua da otwan wadi mra wo so woni mra wo so na nipa kum okum nipa wakum nyame nyankopon du wongu but awudie no sunsu aso e ka no o so be bo nipa wo ni suba sa dai ni seso fi don am telling you today eti oje Awudie ni fa unimu a se wutie se wo so fom preaching chawo dia ena me ka se wokum nipa onya opose me kan se oje Awudie ni fa oje Awudie ni fa wadu mra wadu nya sharp adena Ghana ma tudi se Christian country na Awudie adoso Ghana the book of Isaiah chapter 1 verse 21 Isaiah 1 verse 21 Bible se me kan say adena kwenu kwafo me na me cho Bible no me printing press o say na yen kwenu kwafo kwenu kwafo adena adwumanfo kro Ghana man na dane den adwumanfo kro ankatemu yenama Ghana mem ha ankate atemu ayi ayema Ghana atemu ayi o man Ghana ma ankatre ni timu trinity o man Ghana first Ghana pa Yesu Mogya next afedie se de Ghana mem ha Awudie nku me nam cho Bible no o ba tie se twa weti but atwetwe na ba Ghana se twetwe na ba Ghana se but yakum way sikadu adoso akristo fo mum aso fo mum yem preach o mum yem preach the part of sikadu ni bia wura so dem and aso for so dia shame mpo no fagalo ba nyisu shame ko so tiwuru bra na mentwa ya se bra mebo mo yeye bra me di oyi bia ba bebo mo di yie sa de na banti no ama bebre hwehwe sika ni disikachi adena kwenu kwafo okumunina odi agisika no akoto ade obi nchai eye kesma
ukuni wie na nidi wo bi fie entwade wo ba bia utwade wo nipa nchen se wom wabɔ ho dua yes because wakum nipa ana wodi dwa hwɛ ukodi dwa wo bi nchai wakum obi ana akoto obi banche abo fufu adi ana wo problem yes say nipa no nya to banche won ncha nya ko podi aketwa bemo just say wakum nipa ekotwa de odi panche e say wo yi obi a wo mu dan wo mu nipa tie main nipa tie wakum nipa wie na wo say metu ofi nipa mu About the very same count. Amen. I didn't would your daughter, sir. Bab the cousin yet, so when you would dinner, what dinner, won't him nipa who come no, when you swaka tradia, when your podcast and media chow, oh, the book of 1 Kings, chapter 24, verses number 4 to 6. Yes, 1 Kings Babon Casa 24, Babon Casa, verse number 20. 1 Kings 24. 1 Kings chapter 24. The 2 Kings chapter 24, verse 3 to 6. Verse 24, verse number 20. Yenti obodi asem. Wose? Ose menkasa. Ewrade enum asem ku na. Woni mo plan se menkasa me njo aseda. Wose ewrade enum asem ku so ye nam eba Yuda so. Ewrade enum asem so asem bi fa Nyankopɔn twedi ampo ya wanum so. Ama no me ka o man Israel. O man ne brai. Tam se yemon pa ma IGP. Yes. So yemon pa ma IGP. Yes. Hey. Somebody Nyankopɔn say wo hu IGP mobo ma. Amen. Dr. George Akufu Dampare. Onyankopɔn hu no mobo. No man bambo. No man nyansa. No man mpanyimfo nyina nyansa. No man ntimi mo man no ban. Anya sa musuo ka mo man Ghana beka wo. Ebeka sojafo. Ebeka timi sem bambo di ma sojafo mpanyimfo. Na me se bambo e di ma Ghana mpanyimfo. So Onyankopɔn mo nyansa wo. Na wudie na ekoso sa. Se firi mpanyimfo ni bi so amoso mo madwe mo man nya sharp. Yes. She moja Hwieguo moja Papa. What do we yansha? Hein? Ama wudie koso wo man nim. Eti o meyi wo mfiri manim. Eti wo poso ayadan. Obeyi wo mfiri manim. O yi wo man afiri nanim. Manase boni nti. Manase boni o man hye ye no mhye moja gui. Se de oye nyina. Se de oye nyina nti. Ani moja di bi mu so a. Moja di bi mu a. Okagu ya. Ana mo nim se ye hye moja di bi mu. Moja di bi mu. Body ban wa yo. Wa attack obi wo road. Wa jini sika. Janu onko no kwa fofore. Janu onko pe fofore si no me ku aka ho. Body kura ni munyansa cha wudifo ni bi. Body ti ho no a no afifi body ni bi edan e wase. Mse nche ni bre betwam. Body eja. Mo die mo kum nipa mo chese mo se nipa eyi nipa firi ase na mo kum nipa nyina wo wiase wi a mo be den wiase obadi amfa ne senkan adwen ni mo nya dwuma adwen ni mo nte wani so ntew se sikadu na aba we ubedi sika na kopem da ben onchimbo asase we sumi se president be dey the vice police soldier bukumai driver yogosa bankura wachewura alaji malam fusenama wachimai winu na che ayan azar na so obi abewu when na chembo wa bieni ho when na chembo wa no mo pa mo ho anya sa and na se wudi nya ofus anya skenta iskandra skenti kumunia na mpabo obi pashe watch obi pabo nti mini bi bo watch mini bi eti wokokum nipa ye hwe mos pabo nti no obi akum nipa nya ya koto guarantee must to verse 6 the bible say ready see ni Nyankopɔn sie ni is there emu yani nyansa nti fo boni ba ko mienu e bi di nti me na no maso che no na ne boni no what tini ni enu oni patimi to nipa ni nia de na hyeboto no obi akɔgye sika na empabo nti na mpabo obi pasha bo life ye to hia ni wakum nipa pabo obi epe ashe abo life watch obi pe abo life nti wakum nipa bo aka so ba fa nwadi dabi Bible can some can kings nibium kings no was Genesis Ewrade no asem so na we number Judas so me ba Judas so se obeyi wo mafiri nani obeyi wo mafiri nani Manase boni nti Manase boni a boni be Manase se de oye nyina any moje di bi mu so o kangu ye ma mrantie ni kangu ye all this Jerusalem man nti Jerusalem man Ewrade am person de be free won am person dan o de be free odi boni ba dan be free won won fancha wo me nam ka kire hwe won fancha wo dabi and then what do I mean unless you repent yes
ate adan wo hwe won edi ewu ne yachi bi mu a nhu ni patin bi Dabi. wo hwe obi okum obi a hwe obi a wakum obi no a ni panin nim ne yobi odi gina ho no de wakunu no ho kra ho fa chen no Yes. Yes ni ni wakum obi ko de ya no no de just a de panu a wodi ewu no hwe ne yobi a wodi edi ewu no a Oba de fere senka. Amen. Hina Ghana du no. Hino man Ghana du no. Hino man Ghana du no. Isaiah 121 say ka bi no bi entie bi. Isaiah 1:21. Adena kwenu kwafo. Adena kronu kwa Ghana musuro moja. Adena adwamanfo kuro yi. Say Ghana man adena adwamanfo kuro. Ankatre ne tim. Adwaman edi Ghana te adwaman adwomam. Adwa Ghana mu say Wa. Minister Ochempra. Also for Ochempra. Assemblyman Ochempra. Catkis Ochempra. Ohene Ochempra. Ankatamu yana ma. Ankatemu oti Ghana o. Ankatre ne tim. Ankatre ne tim o. Nes afedi Awudie Awudie nko. Awudie na ba Ghana o. Oh. Ghana matu this a Christian country. Islam country. Omoboa. Mubachi nipa no wadi awu no. Wani ya boache. Kwaku mensa odi salifu. Wani salifu a odi ayuba. Wani ayuba odi tanko. Eje Christopher ni Muslims na edi awu yi. Oh yeah. Vamos. Very bad. Kwaku mensa wan kwa sori a. Yebeka so. Yes. Abasa so anya Islam a. Anko kremo sori a yebeka so. Yes. Chenye Christopher ni nkremofo amusimusumu nyame. Nyamo na mu di awu yi. Na bedi awu afa ho adi. Debida. Nyakopo be kasem ya cho ha hwe moja na muhwegu no moja ne gibi mo e say we nipa na wuhia no road na wutwa nti no nipa na wuhia no road na ode sika wo no a utu na akoma ko ye no me pa cho nto ma me ba nche onkotu onkotu amabo de etumu onimu ni case so aye nipa boni ni kura na mumu fam de onimu ni case de ya etimu fam de oye moja dibi. Yes. If you don't, I'm telling you today. So bia kan nipa kura na ono kura yeku no kura na bia no so di boni wadi boni but o medi wu boni Dabi. Yano be tuya nika. Wo dia wo kwaye no no a adwene wo tim na na mo na wo tuo no e very bad. So wo kopa no wo di ni kwaye bibi ade enye wadi boni bi na wakoto aba no woni ma me tu fo na wadwenya sharpness wo di wanti topic no me say Mogya Hwieguo ni Awudie wakatia ena me bisa question wo kum nipa da ana se fe na be kum nipa ena me ka cho say den e wakatia. Yes. Body for the same. Amen. Much are the deep. Jeremiah. It's Jeremiah, the book of Jeremiah, chapter 26. Verse 15. Almost I'm a canon. Yeah, pentam besau. So I'm saying, also, so I'm saying, also means I'm in delay. Means I'm in delay. Kakana, time Kakano be atama means in delay. Kasana menko. Jeremiah 26. Kanyanko. Verse 15. What's it? What's it? Who say? Jeremiah. Close to Jacob. Jeremiah who chenku so beku Jeremiah. Who say? Na Jeremiah use the biblical way and watch my chenku for say Awudifwe. Se mukumia. Awudifwe. Mukumia. Se mukumia. Mogya edibem. Me catch him play me nyam boni o. Mogya edibem. Ana mbasegu mukuro yi. Ana mo bese segu mukurum. Ani emusutufo so. Wodi be gumu ankasa me ni mabusuafo so. Na nukuram. Na to na bia abusua bi bro mo ntiase o. Omhu ni pa bi ti mo ni so ye wudi ni. No mogya na okum nipa. They know. Dem yasa wo papa kum nipa enam bedi o a papa so se be pradua so be wu agya mo na mase be ye basa so hemanim so hemanim wo de mun kum nipa san fam presika mun kum nipa san fam praja pade obadi emfa sen ka wo mi adwiri ni nani wa do mra o se mu kum mi a Mogya edibem. Ana mbasegu mu ni mukuro yi. Sa ho no mi agumu ho ene mukurom it is a gun on my way ya trase na se ya hwe ni Mogya Hwieguo koso ni anhwe am toto ni ye o man ni baso amusio na me bompa ya se nyagopo hu police form body so ja form omno mo boy ya ho ban nyagopo boy ho ban ho fam de but mu ye lose ga kakra bi pe o man ni ba gensam Yes. and the police nya yakunu do okobo ban no ni yakunu Yobo ban yakunu dia na so onye save dia and Ghana we are not safe. Yes. Yobo ban yakunu dia na just we are not safe. Yes.
What you make an say? Your money is safe. Your buying in your safe, dear. And now you end the air, about for the Yakura. Yes. Your Poco Ban Yakunu. Hey, Your Kobo Ban Yakunu. and what day? Now, one now. And you're not saying to my penny was with you. Yes. It's also so provided. I'm not your Boban who you. Yes. But you're protected. Yes. I'm not preaching politics at all. As a man of God. Yes. But politics in count. May I assume oh, yes. So the obo buying what you say with the man penny, as one man penny provide the idea man. Yes. Titia. Because you can't buy no man penny, so man or buy. Yes. Obra so can't buy when you read about the book of Isaiah 33 verses. What's obra so man penny obra so and o man ni nyina and so man nyina. I won't kwajem nyansa enimdiam so ya odi be boa ma police for na soldier for nya akade ene ready suro ene nyamesuro nso betima tere o man nim ene atamudiam odi oti be tutu nyama dia mo man no read the Bible. Yes. Odi ano no eto providing a police for to tonasia no one may saki wom Shazam yet was to be Obranitium and do what you crump to ya keep missing. So Janini, your old Jan and Namun Pabuano. Whatever no so and police no Pambono, on moment Janya Hwieguo. Yeah, you need Pambo Ebeka. Obranitium no so no branding no Jackiano. Otium no so Jani or Hwieguo. Asum Jebo for hallelujah. You are no so Jani police no other way over Banana. Oh, so I no mommy shoot not the family midnight back with Yate. Hey. Hallelujah. Amen. Drop by no. Okay, come. Drop by come. Sasa would give funny year become Afa Abambo Fonoso. Would give funny year become Afa Bambo Fonoso. It is Abambo Fono. Eh, Jania. Timamufo. Ye fahini. Ye saw my penny. Yes. Ye saw mine. Yes. Someone to talk. And Yama. Na Abambo Fono. Umunya Kadie. Yes. Because so Jenny or police no ko bambo ni bulletproof dia. Onye save. Baby. Don't say cruise na ba no. Aso sasene no a. Obehuri wo. Betongrem. Onye ko pon fane sankai. Amen. Omie pro. Amen. Omo ya dwenya sharp. Amen. Ye mo mpa mo man panyini. Yes. So onye ko pon hunu mo ba o man ni dia ni nyansa. Yes. Na sika na besia na obo no mo bo a omo hunu ba bi o se bi ko. Yes. Ni nyina ni ade ye niam bi. Debi. Bo niam akọ. Bad ye fat yas yamna. Amen. Bom yakuma nu. Amen. Sie Bible. Yes. What hunu say? Samukumia. Moja de bem. Ana musagu muso. Na mo say dan. Egumu muso. Ana musu so. Si moja no. Ebegu yen so. Tu wa hukum nipa. Te okoteshi. Wa hukum nipa. Te okoteshi. Wa hukum nipa da. Te okoteshi. Me se obegya no na mpabwa. Me se wa mo obegya no na mpabwa. Me se nyakopo be ma wa kire papa. Yes. Who can the book of hallelujah. Amen. Who can the book of Genesis chapter 9 verse 5 read the Bible. Genesis chapter 9. Bible nkasa. Verse 5. Ose menga say. Into body asam. Ose de yo. Na moja was na moja de. Ose de ba asam. Moja de. Ye moja de. Mo krenti mebisa. Ye moja de dey. Mo krenti mebisa. Ye krenti obedey. Obebisa. Ye Obiara nsam na mebisa. Obiara nsam na obedey. Obebisa. Jeremiah chapter 22 verse 17. Jeremiah 22. Where I say moja ninti. Ye krenti obedey. Obebisa. Na obechurch mu 11. Moja na awuhwegu nti onipa kra nti Mebisa. adentia ya ka okra otimoja num. Yes. Yeah. O kan the book of Leviticus a. Nokre. Ti o nyango po kacha aboa bia o se o kacha nipa se ukuma aboa bia o twentia hwe ne moja nugu. Yeah. Ade o se hwe ne moja nugu o se tutu fam. Na hwe moja nugu fam wo. Na ka dote ne dai. Eguso. Na yes okra no we free nipadua num. Na just worry aboa no nko na worry nam o ma ne ya aboa fu na akọkọri se ekiridi a just worry okra no e de afra enam no. Read the Bible Leviticus 17 the Bible 17:10 koso what's it
obiara ofiri Israel fie obi ofiri Israel fie ana osoho abasuo Mogya na wahwiegu de tia odi Mogya biara no odi Mogya biara mema mani asasa okra odi Mogya okra na odi Mogya na je metwena fi matwene bi musu bani na ya santefo ni achemfo ye se efre bi bosoa wakuma ponche no de ayu weso no atwa Mogya na hwiegu no ayi abo na yemu niema nso ne bebo no de afra no wachi afra aponche mu anso ni Mogya na oku sa musu bowe tantan wa tendin bosoa wa basa he dey asoa metasa okra fi matwene ponse wa wudi Mogya obetwa sa nipa akona twene efrise de ade honam kra wo Mogya no anti oso nipa honam kra na wode emu Mogya no awode ba Mogya me nam twa ba me printing baby media mama afade bu tia so eti Onyankopɔn de masank ye hwe Mogya no go wo fa patam okra efi adenti na wo nipa akodi Mogya na Mogya de patam okra Mogya de patam okra eno nti o kire mu nto so wo me si Israel for say eti wo ka che o Israel mo okra biara o mu nipa da sani biara obedi Mogya no obedi Mogya no metasa okra fi mama twene verse 13 kasani anko obi ofiri Israel mam o Israel mam ana hawa abasuo wo abeso Israel man yo ha no ye ha no ko aboa bi ko nwuram o ye hanta kokuma boa anasa dan okum anoma wodie no kokuma anoma ya wie onhwe ni Mogya gu fam nchi na abeku na babu se wotwa ntia hwe ni Mogya ya dai egu fam no fa dote nkata so dote se wo yi okra na fi nam num Yes. so kware nam no da ga abo afu lu suban ni abo ya ku ni atwa nti na Mogya na hwe aguo nam no tim se white enche da nya ko papa ba de wawuo no a ye funu Mogya na fra nam no ko twa nti kra Mogya bi amma ti nam ye ko nti wo di okra ye so ye manim anu akache o Genesis 9:5 9:5 ne say Mogya de wasi yo nipa Mogya de wo krenti mebisa so kokum nipa na akohwe ni Mogya gu yo bebisa wo afi abo biara nsam na mebisa wo bi a wadi wakum awi na di ni Mogya bi obebisa ene onipa nsam onipa so na wuku no obi na oyɛ ne nuampo nsam wo bebisa Mogya na ene mebisa onipa kra de ohwe onipa Mogya guo no nipa Mogya guo no onipa so na onam behwe ni Mogya guo every say Nyankopɔn so ba so ene oyo onipa kacha se wukum nipa wa mana ka Nyankopɔn yes bra me say confess your sin wodi ewu hwe Mogya gu what mo mala mfo ni binu a mo gigi tire mo friend say akonfo no a mo gigi tire difo no a so na mo gigi tire gigi ni power pass no Nyankopɔn ni mo obi kan yes oni mo obi kan papa Ghana so fa command no tum o ma command no yes Onyankopɔn fa ne sanka Amen. unim saka twade ba Ghana so be kamo yes ebe kamo wa mie wa no anka Nyankopɔn ni obi kan yes mom ye preach mi nwu sa wudi akatua wom yes ni Mogya hwegu akatua wom yes na mrante ni baba ne ntwom mfru young boys young girls ni kum nipa About your friends and Amen. According to the Bible, no, Bible can say about the book of Jeremiah 22:17. Jeremiah 22:17. What nonsense? A bit more. Was he a bit more? Omanino makuma. Omani day. Eno makuma. Omanino makuma. And if she so send fast war. We have Judges 9:24. Was he a bit more? Ni patria umukota. Ni patino kota. Omanino makuma if she so. And you be anti okota ni send fast war. Anybody did bim. Say engu from. Say engu. She mo bi Mogya gu. Op enfaso ntra. Ani ni em preaching ntra wom. Na so for no a mum preaching the word of God no a mama Ghana ye no adi na make us asem way and oni adofo sa pray sorry na kono I so for the preaching no e so kwa so de wudi ye yes sa kwase preaching mu nyai yes nke yo bia se sa na tedi so bia kopa ne ho yeah tebi tutu no where me say say me kase me yi videos ni bia I know you me videos ni bia no odi me videos bia no odi yi video ni na no odi kwaku yenyi ba ko bia yen fa kakran fam yen fa videos ni ba ya block me kwa ya mroko yesremo mane hamo yesremo mane hamo yesremo na odi tie ba am flashing light one bi na ya chi nipa ye bisa na o se ma me sofo ana o se onkokuma akwala an fa ni timra ma me sofo mo so ma bam bi mana bam dem se papa sofo nkwa na agi o ma me sofo en ma me sofo gina o deny epeja na sakosoro jadi o kira no mintimi nka say no kra say nye no kre but ye ma direction no ye peja no ufie no ye dai oba e be kire man so dos wu na ma dos so unu obo odin ampa so ba no abodu ku white
Some makuma mutum. And cry a signal. Edia dances on my mesofo. Yes, a mo Yankopon smam, Munin Sancheni to me, Mupasam for Swanya. Just say, we are Musana for Sanchen and Go. A boom person with Jimmy Nipa. A bim Nipa pass no more than yes and Genodio. Yes, who rascal them would Timmy go fear that. Yes, if you want to be going to just what Timu Jimmy Cranwa, who is secreto, one is secreto now, Timu, I don't go out to them while you what did them why so free. I saw them why it lele. Now I saw them obey Jimmy still not as what you want. On preaching AGYESEM as soon as them honor. And it don't yes, I know. It don't woman pass no penny pound, one year manual. Within a short time, no, I check out. You see, me the more now, Nipano watching was here, no, almost done in Samano. When you say, go, many doors now, so yeah, they watch a crowd. Hey, watch a crowd. Mama Munamu Famunansi Famo. I'm sure be yo. Bibi Kwasu Mantano. Awudie Samini Mogya Hwieguo di asamba. Di asamba ba. Di nsamnam. Di asamba ba. Di asamba ba. Ti fo mun fashi kakra bi ni yanko. Ubeka se bia, we dey mesa wo. I'm so for now about. We are seeing. Young Poti. Okumunia Jacob Japadi obedia consider bang. Okunia Japetu me obedia consider bang. Oh, very bad. Very bad. Okumunia Jacob Japadi obedia consider bang. Who just a plantain with John Wakuma Kolanity, Ekurano. Can you be a would digital? Oh. Fenya chini ya dine brewa. Who deny? Who deny? Who deny? Ubeka say mad yomu abadaye. She. Ubeka say mad yomu abadaye. Maybe a dangerous. Okay, the book of Proverbs 13. Yes. Well, chapter 13. Verse 9. Verse 9. And you see 9:13. 9:13. Yes. 9 verse 13. What's it? In kwasiasem kokobo. Kwasiasem kokobo. Oba kwasia. Oyo kesa for be come praise God. Hallelujah. Hallelujah. Adafonum so be try. Tibon koso. Onimushi. Onim yam frɛ no. Otani fia boboa no. Obekɔ no atu aboaboa domu anu gu nkrɔfo ebu nkrɔfo fa so. Kromu so bi edwa so. Emrantin baba we di wa tranchie. Oframo mu so kan so. Nkrɔfo begu aso dem wo hyehyɛ nkom kwasiankom. Onam akamane so. Omunam nso obekɔ nkom so hyenya onam den so. Akamane so. Onam kwan bɔne so. Nam kwan bɔne so. Bɔne bɛn. Jama mu fise Mogya Hwieguo nya katua. Ene to pekiri se Mogya Hwieguo ene Awudie hu akatua. Wakatua. Awakatua mu nimu a. Ubetwa so aba. Kaso meku akwara we afa no hwehwe. Oboa. Kaso meku akwara we afa no hwehwe. Wa kum nipa bi so mfa wo ni da. Mrs. Confess your sin. Yes. And yes, I will be pro. Yes. Ube bless you. Let me put for this account. Amen. Amen. And yeah. Soon. That your way. Yes. Yeah, but obi be your way. Sat your way. Had you see? Adi musuba. Tell me to me South Ghana police. So yes, munyam famunyim. Yes. Parliament. Yes. When discuss one, near your crime, but for man or buying. No, yeah. Ghana, I'm not telling you, we could be a would you cause but to see a movie. We could be a but to see a movie. Yes, any pan in Sanapa. Your Oakman, we are very deep Baba Chay and Sapadia. Yes. Then the Sapa was some Nesana Payango. And you what you work said, dear Cop up your cum, where your direction was my mess of four. Oko Street. And you're chopping for BT. Winneba Road. Chopping 40. Beach hour. And yet, I'm not pin for the home tiade. I will. Oh, we are Aqualana, so you say, you track on a night. A day.
Just over innocent blood, no, and so soon night. Hey, now the mood is kind of quiet. Hallelujah. Amen. Me each one besu. oh, That's the chemistry dinner. Amen. Amen. I said, Kochakola, I want for front air. No, I said to Chakola and nine. a day. What the quiet day? A day. Kolan when dinner with the quiet. Hey, let us animal pesca. Tisana sabi. It is a common dewa. A common dewa. The book of Ecclesiastes. It's a common dewa saying over so common. Verse 6. What's in summer whom was it a Jumaka crow? I could check a cadima on Samano. I got whom you are Fanisaka cray. I am sitting in some mamma. You know, mamma. Or blended that you do that journey a man yet actually. The super person with some you did you want. Person with some you want to win tea. A tin power which you say. A Tikumunia. Not for Pejapadia. Kumunia. For the year. Now Kumunia did the Ubedia consider bay. That's why I mean him. And one TV, baby. What a transfer in TV, no. And try cry. Yes, I said, would you have some I can't say your papa? You should be touched it. Try. So, what do you win? I come have some to do TV. Trust them in Casancho. Now confess. No jai. No to flow near back to the Fuse. And Yanum, yeah. Yan to Chimusio Bramano, to Chimusio Bramano, judges. Yes, Judges 9. Verse number 24. Verse 24. Na Yerubalema and your son home Musio Abba. Musio be a bomb mine so. Now Mogya we are one near Abimelech. Oh, with you now Aqualan Nipono no. Mogya ni be dio machi. Mogya Hwieguo. Ekasao. Mogya ni kasa read the Bible. Was it ni Mogya? Mogya no. We are one near Abimelech. Our no. Any sick and four was shed in Saturday. So one couldn't you have TV. Contract killers. Yes. 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 Because look at the book of Habakkuk chapter 2 verses number 9. Read the Bible. Habakkuk. Mogya Hwieguo. Warning. Asem di actually. Habakkuk 2 verse number 9. What's on you? Onye. Do you for so bonny many fee? Do you For so bonny. Many fee. Onye. Do you for so bonny? Fee. Yes. Onye. Do you for so bonny? Fee. Kanyako. What's on you? Do you for so bonny many fee? Onye for so bonny fee. No, the probably so be. Utimi Jesse cannot be because it's a sign. And I saw them show dying. And I'm down. Just like that. Putting you one day. So obeying one free Musuana. You have Musuana. The bitter. What's the down? No, I talk us no, but don't found it. I'm telling you. Found it. I didn't found it. The book of Genesis chapter 4. Much of it for hours. Genesis chapter 4. Verse 9. But I catch a case. I will catch a case. Was it meaning? Meaning as you can for me and I said, you know, I was a dinner. Unia Nippon Kun Nimojanium. But Nippon Kun last 4 years. Nimojanium. Nippon Kun 10 years ago. Nimojanium. A casa, a boarding, a museo. Repent. And then what do and confess your sin. Yes. And therefore, do me. What do me? If you are saying, we are not you, Mojan, so family up and assassin so. No, so start to catch the Pacuno. Hey, she can't go. Yes, make some catch you say. Is when you can wood didn't say, I want to debut. Share when I catch a war. You don't know. Super Yakob of Anacrans. Amen. Or you don't know now. If you know that, and can you see that? Yeah, Papa. Got to him. I'm just Hwieguo and Ghana. Then I'm with you as the Hinamudi. This is Ghana. How can the book of Jeremiah chapter 30 verse 5? Yes. Jeremiah 30 verse number 5. Also, what's it? What's it then? Say dear. Tabla make a say dear. Yati Ahoponi. Yati dear Benny. Ahoponi. Joel chapter 3 verse 21. What's it then? Say dear Yatin Ghana memoir. Ahoponi. Newspaper Muhemua. Anapa. People in the front page, no be credit petty. People in the front page, no be shot, no be part how you kuno. Ya tell pony. Say Ghana memoha. Yati dia. Pony. Pony. Ehua Say me boa mon kanche me hu aba say. Asumdwe ni ho. Say Ghana mantem wo yentime mfa ho. Krobi so.
adeɛ sa wo menkɔ da baabi na adeɛ nkyɛ wo yɛkɔ daytime yɛnkɔ anadwo nti saa na Ghana ɛbɛyɛ asomdwe ni hɔ sɛ asomdwe ni Ghana mumusai mode sɛ mo sɛ me boa mode mombisa anɔpam Monday kosi free ekwasiada ekɔpem memenda da ben niente sɛ biribi asi na monhwɛ monhwɛ Awudie sam nko a ɔbɛnema bɛkɔ amu ana ɛto da bi abɛkɔde nipa bi awu da baabi atwa nipa reti ayi ne spare pass ne pass ni bi ne body pass ye bi na nipa twa ho ahyia na bɛma pa wɔ so ɔyɛ brand no ɔtɔ adedem ho mɛma nyina sɛ bɛma ɔmo nsɛ sisi ɔmo sene wɔhwɛ funu no ne sɛ sinasena oh he's serious funu akyɛ crowd no man mo yɛ fitai obiara ni ma fitaa ebinom nso sɛ buai deɛ ka ne sɛ buai na ma ne de ɔma no de hwadeɛ bi obi swaye hwadeɛ bi obi ayo hwadeɛ bi obi ayo hwadeɛ bi obi ayo watch crowd yo boy yifri adaka ni yifri wanu bra wayi ba ya nipa ti ne kura no deɛ na wo ba gi mu bra ai Gene wo bagi mu oh oyiba ya let me put our camera oh adai we dey ask the kwai yifro hey dey do dey anu odin wey you know akwaji o penyi bi techire yes penyi bi techire or backups penyi bi techire or backups ya tia ho poponi and ba ko fridge mu nipa ne hye fridge mu otwetwa hye fridge mu ni nyina yo boys nkwa ne adom di anim yo boys and you don't go front yo boys ne adom si Awudie war front na panyimfo bi abopa atachire na ade arosam ne sɛ wona twa nipa ti no wona hwie mogye ne gu no ɔmo nkasa pa de no kora nyame anim wo ɔmo yo bia no nyɛ bias no ɔmo de ka sa kasim yes bias no and the kasa kasim and the kasa bre mo chichi wona killers na mo chichi bias no yes bias na ye show off ɔmo no mo yi sika di wure boys boy we yi sɛ Awudie ni won sɛ Awudie ni obi di sika bi akyerɛ no yes but once a later ni achi boys ni mom ni aja bias no ni aja bias no that's what we say me ni aja won atoto no ni aja won me say agi before na form yes mo chichi bias no yes atoto for no mo di scan no omo boys no Oromo yobia Odie wusen obi sika bi akyere no yeah unya bi bra mi adem de be say no mo kyere o enti amaboy no aye killer ana bias ni mom atete wo enti bo wasi be jeli ni jeli killer no na e buy no be sack mo bi contract let's have another killer buy no be sack mo bi contract yes Mr. Mama Dinyawo. Yes. Mama ni msuntimwo. Yeah. Mr. Bias na mujisiwa. yes Obadi Fransa Kaka. Amen. What's Ganam? Amen. What's Ganam? Amen. What's Ganam? Amen. Why would you just and Kwasiade no? Na ko kwad ma me. Na ko pass ma me mama no. Yes. Min so back wa kusi. Dabi. Seba so fa come anwatu. Obadi Fransa Kaka. Amen. Nyankopon kasa tesuro hwemo yes tanya na ebe sake na numbe die sie mo won hia Awudie ni but you be hia no sesen Awudie ni oh yes Obadi mi proma ne ma amen Joel chapter 3 verse 21 mani mpanyim fo mo nso de nyina nso sanye me we ano de metua wo mogya so ka metua man ni mogya so ka amen tua ye no wa wo ya na akoda hu okay what o se mogya bi ahwehwe gu o man ni mu metua so ka woni mu a na o tua so ka bi be ka o man because bi aye hwe han Ati obetua so ka obetua okum ni obetua ka moja no so a o man ni aye hwe han na ye ntimi nsia no Number 3 verse number 1 who dey Bible dia moja kuro it's o man Ghana ya da ni moja kuro atro ne Awudie aye ne ma o man Ghana dan ya da ni moja kuro atro ne Awudie aye dai aye ne ma how what sleep no say Allah wallahi bani me do nyame minimum re
okum nipa mo ya kun asia nso a ye hu no on doso Mr. Bias no Mr. Samo asojafo na performance mun tikrum yes na mun discipline Awudie ni baako yes no onko kire bias bi bia bias na mo chiche bias na nya dan wona toto no atotofo no mo chiche obo kana na mo tie babo die mojakro oh my God na yata ni mojakro sese atone wudia ye ma atone wudia ye o man Ghana ma o fonfa to ya hwini ya ba bresa no eto anya dan entwa what ya hwini ya ba bresa no o man Ghana ye okoko timba boxa ye diamond manga ye gold diamond me pacha oil cocoa panche abaye kontome enchen kobi ahyawa ofui wenya o Ghana mamu a wemunya ko ye hu ye wan se o man da so bobisia na samu de wudie be kan wudi a ani o se hwini ya ba bresa no ntwa da ati ejapade eti supu ye hu ye wan no ami esa bobisia na se be trust me wudi abajo man na safade a eno se be bresa no ntwa da yes be ko so aburo besia de krem the brako yanim yes yemfanya hwe but yemfanya say come amen say aman of mu tie mi a wudi do so aman ni mu a amamo bre wa mamu yes kwambia so amamo bre wa mamu no eti Solomon wan fa na mamu ani agro till his am no po dead penalty here dey e bye so obi die woni a chi no a se ni pa ko ne sa so twe yen twe na so no foforo gina ba bi ni hwe no anya dey onsia no fanya sam frim yes to ka babo nyoko ma great warning death penalty. Yes. To you starting my Moses can say. Yes. Okay, the book of Deuteronomy 27:24 to 25. Okay, well, we are not best. Okay, your first said 12, 21, 12. 27. Verse number 24. Yet your body asam. And no mean cut your hint at the boni yonko. Hallelujah. Amen. Also, no mean cut your hint at the boni yonko. Do hint at the idea you know the car we yonko. What kind of penalty? Okay. Yeah. What's it? And you can't your hint at the boni yonko. So no mean cut your hint at the other day. A boni yonko. The boni yonko. No kuno. Hint at the idea boni yonko no kuno. No mean cut your hint. Yes. On a baby to go poor, no doubt. One and none were trash and so for the day or 20. Hey, Casanamengo. Do he that your body near Twasso? No money in Ankasa, amen. In Cassin to where you're ready made. Yes. Young Cassin to us, amen. Amen, it means and your no or so no man can do hint at the idea body near. Verse 25. Verse 25. And no me cut your job party. What I'm trying. Debbie. Contract killers. So be kumoni pa odi bim ko jisika fro bi nchen so be kumoni pa eden odi bim nipa ne nyore o mani nyina nkasa amen nyina nje so nkasa amen no munya nkasa amen amen means enyawo eti enyawo di akese ato that eti you under curse I don't know unless you repent and confess your sin Yakobo van senka amen o mi adwene no wudi ados dodo wudi ados so say me fanfa nyi say go side me kadia uti asa mana to na free am I free asa do obi agye de akonyuma bono to pada ani be nam manya de muso nkola no bone be na o de ayam obi kura koyi na enwumre obi koyi enwumre ye okoyi sister asa do ohwe me okoyi innocent blood adai kokuma kola onya ohwe be man so onyi ntidan ti wo di be yi hu anu onyankopɔ anim na be man so onye ana me koyi gui ni nyankopɔ ka kyeze mu akɔ apa no kwafo bɛse na kwa henni anim bu ani so krache I mean, innocent blood. Exodus 21. To Kanyan Exodus 21. Verse number 12. Verse 12. The obo bi mani wo. Also be obo bi mani wo. E kum ni yen kum no. Moses na de to Yakopon nam na de to. When you think commandment mo. Debi. Akọ twese ka kokum nipa. O se anhwehwem. Sanya wonsa na apa. Na say te say de tire kura wo say e wo na wo twa tire. And our direction actually the killer. Actually the obo pa baya. Nya fa baya no so aka ho. Tiababo. What say? O say den. The obo bi mani wo. The obo bi mani wo no. E kum ni enkum no. O say kum ni enkum ni pa ko no. Verse 13. Verse 13. So one tano.
Say enya dia o share da kote no. Eno Onyankopon ma ne nsa pa. Bia ne nsa o to na adie bi na ne nsa pa ne ball ne dia. Ene ye bi ba bia ma no. Ye nhwehwɛ mu ni ye hu se sa nipa we no. Enya wan share da ne nsa na apa. Enti ada say e be man be 6 months bi and now 2 years 3 years bi 3 years amode man no. Mo de man according to the Bible be che o. Say de be na ne nkrofo enkoye dai. Enkoto nhye ne so bi no mo nye boni ni bi ntino. Nyankopon nyansam no kire say wo jeri na kire say wo di ne ye dai. Wo di ne kosie. Verse 14. Verse 14. So obi said that. Na mum say wa share da. Ekotwa ne nyonko. No share da kwatoa no. Wa kuna ni tie mu a. Wa kunu wani tie mu a. Ene ekum ne enkum so ne pa no. All say the same thing. Any tie mu so no a che ni so o twani te sheki. No wa kam jame mi wo jame. Sheki. The same thing. Sheki to sheki. Your bonaja obi etimi so di papa. O papa wa nyini na ya wa dom no aye na dom 65 years man to 70 years. Ni hania enti wa lusu awode ne kakra. What me bo papa you am. Ene wona no. Na papa pu abi se ku. O wona nansa. Na sani. Ku ni enku no so. Oku papa. Hey. Abolu am aku no. What a home. Uno papa hamzesi a obona me o papa wu. Kum ni enku no so. Paso be ku o. Repent. De owia odipa ton. Do owia woni pa no adan. Unso wo. Hallelujah. Amen. Unso ye wodini o. Because what ton ni say ye nkoko no. Hey. Anati ye hu woni nsam no. You ba besi a oji ni pa she bottom. O she bag mu. O she bag mu na ekura no. Kikiki munyini pio. Akola no she. Or Babesia. Oh, very bad. Babesia. Kikiki ye bi e bag yiso akola no she. Kina mudi wi asne ko. Lamentation 4 verse 10. Babesia. Emma won yemu hihyi won emma won. Oba ono ande yam nhihye no. What the one son no ora won ye fu ma. Babesia. Acha akola na she bottom. Ekoto no. Koto akola no. Si yenkunu no nyiska emedi. Oba de hu yamabo. Amen. O man ti ase Amen. Won so man Ghana mu. Amen. Ghana yaduru hini. Ghana hini yaduru hini. Ghana duru hini. Ghana du achire. E se wudi ani Mogya Hwieguo beka Ghana ma. Umientu asio. Yes. Umientu asie. Na Ghana ni Ghana. Ni Ghana o. Ni Ghana. Open the book of Lamentation chapter 1. Verse 1. Verse number 1. Ghana ni Yes, your body has somewhere. Zimbabwe. What's it? Oh. Kuran kemu nkrofo Ghana kemu nkrofo Ghana ni kanika sei. Ghana ni kanika sei. Onu kwara ti wo sei Ghana ni kanika sei. Ghana mu ni je sei. Ukasa ni je pa na ye nanu ti nkrofo ama so. Ha? Say obi ti abrochi mem ofi Ghana kwa no afa ofi anu asamene. Yes. Because on the make a also afi Ghana so no abona nya to free. Aso oni Ghana kura. Shababu na minko. Wasi. Kuran kemu nkrofo do so no. Kasa mu nkrofo nhyira wo man Ghana onu kwara ti wo sei ni. Ghana na da ni say yo. Dia koso amana mem no. Ghana nkanyakupa hyen ya mama. Wa yeso kunafo. West Africa Ghana what the production of cocoa. Abba. Why so kunafo? Say Ghana man da ni say kunafo. Yakum papa we. Ama na yewe jana hoko. Yakum mami we. We jana ma hoko. Yakum papa abrofra we. Man mami den du kwa boni yamusu. Oh boni yam. Ghana. Na we je moten nkada beni. Zimbabwe. Yo di asase wo do so hima no. Asase wo do so hima to dig gateway to Africa. And now why do you to? Say Ghana memu aye wudi man yo. E swana no swana. Say yes yakum anopa na nkrofo so. Ghana mojin hey. Say dia mudi baka woni. Eh ibo da ya sanya man. Onye pon mu sansani mro. Amen. I wadi kasa. You wa kasa. Ya wa kasa. Mi say kasa. Ya wa kasa. Mi say kasa. To woni aye sanya ni person mudi go maye Ghana ni mu ase to so yire. Yes. Kina Ghana ko yi. Mebru future leaders. Dia mo so amoye ni. Apentem ni skantam. Eh, kwame kuma di Ghana si way. Every far way. Busia way. Ankara way. JB Tankwa way. Ileli ma way. Oh, Bibi Sabo Kwashi. Atamus way. JJ Rollins way.
tuba chimbo Debida. papa tuba chimbo Debida. mami tuba chimbo Debi. eti ayiwa juma eti Nyankopɔn bɔ sɛ bɛtotɔ nipa ɔbɔ sɛ brasase na bɛtotɔ nipa mo bɛtotɔ nipa mo ntɔ nipa wa wuo pass di Nyankopɔn bɔ mo sɛ mɛn no ɛyɛ mo plans ana sɛ Nyankopɔn plans eti edi mbesi na pese mbisa akwashe oni kwa do mbefa so nyini wo yafunu nimo kwa ni Mogyatoa ne ba yafunu mu Mogyatoa ne ba yafunu mu kwa kwala no fa so nyini wo yafunu the book of Ecclesiastes 11 verse 5 the Bible said you wonim from akwan wa kase wutie mi wukum ni payi wonim from afa so bo any said you nompe say obi timi de akwala wura yafunu na otimi turn from Mogya to dompe enyini wo nyinsafo yemo no nipa wonnim saade wei said you wonim saade me no wonnim saade hwa wo ye wo sara na wonim Nyankopɔn yo ade nyina no ya ade nyina hwa wo ye hwa wo ye Yes. wonu kwa Mogya wonim efa so form do onim wo be say sabode we wo sa body wei umfa honni meti wo anyi sa gudia mesi pa ba bi fa wonu wo boy mo start nyam ho yi ene mo pe canopy ana wo so bi abo pass ko kum nipa mo start nyam mo fa de nyam muti na mo nsu awudome tu osu na mo nam wo mu wo kro mo asie ya wo firi asie na akon samam wo ko friends ai ahimpa ho Yes. ahimpa tu asie ya Yes. obi sa sa de na wudi akon wo se na dia wu obade amfani sanka Amen. wo mi adwene no na no wadom le na no kwaje da mo ji nipa ne kwa he nipa na woti wona wudi nipa ho sika obi a wakunu na wudidi Isaac 16 yes 33 25 yanko Isaiah 33 verse 25. Isaiah chapter 33 25 What it catch on say? o se menka na wo ye sika nya ahwe me ne Seven ne go posi di. so obade ya we asie no Udidi gu Mogya so. aduane bi a beto awobedi aduane bi a beto awobedi biara no udi den Udidi gu Mogya so. udi gu Mogya so aduane bi a beto bi a wudi bia no udi gu Mogya so Yes. aduane bi a beto bi a wudi bia no udi gu Mogya so Yes. uko bia ba oto friends say bia na ne blood Yes. remote blood mort sprite blood coke say blood coke bibia wudi fufuo ni nkatenkwan any blood fufuo ni blood yes Bible said the word there be abedi be turning into blood Udidi gu Mogya so. udidi gu Mogya so Wabe kunsu bi hey obe kunsu bi nani wadum le Yes. sesa wadwene The cream. nani pensa hwe ukunu unia kota aduane adi be dia kosi da ben ukunu unia dia koto ka be dia kosi da ben ka no ni se fe na fidie eye fidie anu an so timi kumu ni pa kumu ebekun obade mfa sanka Amen. wo mi adwene no Amen. nani wadum bre wo se udidi gu Mogya so Yes. tie Bible ne ma warning ewo Mogya Hwieguo no Yes. who can the book of Job chapter 24 verses number 19 Yes. Bible ka Job 24 Job 24. Me patch verse number 19. 13 yanko 30 to 19 Verse number 13. Was it a bidima any efiate for Jeremiah chapter 2 verse 33 ko one chena kwan dia ni kan obi I say yeah onti kwikra why efiate for tia no kro ayo yeah asay what you do na Charlie what you preaching as for the preaching kwasi asam na it's a fupa na gika we born them kra yeah as of we say bomodi ni hwe ni we asam kra but say the business yeah asam on go pass you didi on one asam kra born them kra say Awudie nya Awudie be na nya Awudie be ne born them if you kum ni pa ene yeah be ya kanye bie no be my obi more why efiate for o madani atuate fo one chena go pan nyanya me akwa no ohwo Debbie one trana tempo mu omo so mo ntanya ko pass and pahima sabra me kasa ni wadwalai ahimache no we didn't sorry no wudi ni wa dey sorry okokum mobroni me nam tro Bible no Debbie. be pidin press na ma honyo wate Yes. na do so se no wawu yes donim nyansa chen wawu yes de wadi ewuo owudi ni odi kan wako do to so mienu kom yensa ko de nya wo
third generation we mu Awudie for mo na mefa mo ho adie fa won de da na wakuma ma hunfo ambo bitimi to se di paso agyi ne ho sika o wi asan dai wakunu wasa kuna ka ho wakuhia na ni de wagui a wo de gyiri sika kwa jame anajo na Awudie fo ye we anajo na sa Awudie fo mo di san kwase asem we okasa ani bi ehumi do mo kan se kai obi anu obi ho yan wodi nkata ho akata nanim do mo yeni omo we bi omo de show manim Max esumu no hurihuri dam watuem ne mitem kitwa bi wo be man kai wani mai me na mcho sam ade na mu ye nya babo ehu yes sam Max na mo de show manim wodi nkata ho akata nanim munyi bi ncham na me fa ncham sa ade na mo de show manim no ti fo mu obi amunyi bi na me fa ncham sam Max na mo de show manim na mo ni tem bi sa yi bi na me fa nchram ade we ni yakopɔ kan wasema cho Ido kofa na de show ti a Nyankopɔn hu se ade we be nyankofo bia yes eye nyom enne ne wadomre obi odi ewu chen mabo bi esu mabo obi odi ewu chen wo yes what I repent ti so betima sa wadwe nipa sakra wadwe na wonye de unyimi Nyankopɔn pe wadwe sa kira dan se du be kwawu wanya ho kire bia betom so we ni amane bia betom no wo je ho anje yes wo je ho anje o ema ohaw ne ma enye wadi se wusu be wusa di same thing wo je no be fa kwan foforo be so na sa kwan no bia mfa latest one wodi nkata ho kata manim wo be hia no TV for munyi obi amunyi mfa nkyerem katanim no da katani Max o black one o black na na no teba bi na na ni teba bi yes esumu no mu hwehwere edan mu esumu no bi mutimi bu obi dani woto punuma wia no no dia iti anajo no okoboko no na dia ba chia no abeda onim han time no wada han onim han ompia wia na homo nyina esum kabi ayo san no pa no ma sa se chale operation time so operation efisa dia ntra omo fa esum kabi adamfo omo fa esum kabi dia ba dia adamfo omo adamfo ni sum omo ho ye hare omo ye very smart ewa esu ani me na me tro bible no baby nanso Nyankopɔn se me nka se me chode nanso ba kasa bibi pia ya dumi mo tafa posi wa dumi mo tafa de meje bia mo fanye hu yes wow sikani emura wo dey check your life mom community pese bias ni mom ana mo choska kira siniska omuni hwe wa dumi mo tafa ya dumi mo tafa no ye sikani ye chem ni de ma wo no se sika no wo a wo kum nipa no na wo ni Nyankopɔn ya sa no o pese ka mo mu je kum e se san krofo no ye bias no they don't know how to kill omo suro and so man ya kira sa omo jai do mo no yes that is the reason why the create animal mu amukum mo bre yes na mo provide omo na mo provide the bias ni wo kasa ka sit them bias ni wo sika cha mu amukum no mo ma dunya sharp mo ni mra mo so na cast ne ba mo so mo nyai no mo hu na mo nyai no mo nwia bo ya dum tafa wa sa so what mo chefa no mo chiche mu a bias ni de ma mo no mo de ni ye nwura saranso ana asama no ba prawo na wo ye bone ko mo bias no so asama no asama no ba dai o be prawo bias no so akọ mo be wo tantan say hwobia nim Bible na kai me na mo Bible no tu ofia no abonsama ma Bible Bible na kasa hwedi obi aye e wo Job 24:15 Awudie ti kanyanko what wording kata nanim ye be na hu no yes Job 24:15 no yes se di be hu nanim de kudem Bible kasa yes me pacho me ko commercial break aba ko commercial break aba how the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Defend will be emphasis. And I know 9. I give you for 9.
can you what man I make a say? Can you be a more power yazang and if you a curse? I mean, Cassan, I mean, you know, Metiasio. Minkasan kwan wani beya din Onyan kupon die wonsi na twetwe Freeze Doni pebu onu Edien wanu betwa Nyankopon sem de sisado Kedion poyo asem de etimi woda Di ba besine ya She obun samani ya beri Pasuma na chidifo Abun samani abro Pasuma na suma fuwa bebre Ene wasisana fadie Nedio jaso dem Nato cheche no di meji difo Intimacy Mama manina Musia chasem Hallelujah. Amen. It also needs as you see. I don't from topic in the Bible. With the Hwieguo ni Awudie, Akatua. Yes. Se wadi ewu a frasi nu na sere bone fache. No so ni asase. Kura ohwe. Enya de be ma wa fa ho adi da. Mogya wa Hwieguo no. Wo de hwe Nyankopon kese ya ma nantwimpa onam ne baabi so opim ni pa Nyankopon say hey nantwie so mfa Akatua ntua ne ka the book of Deuteronomy Exodus yango me patcho 21 verse 28 koso se nantwie epim obarema o se nantwie mpo epim obi ana obama ne wu a nantwie epim obi na se nipa ne tware ne wu a ene yensi nantwie na bo nantwie mpo wadi ewu na wonipa nantwie ne mpa die wu na wonipa nantwie me kase sabe mpa duasa woni nyansa onu kwa Bible say o mistake na so opim obi ne nipa ne wu asa na ntwe na wa pim obi no wisi na bo yensi na ntwe abo no nku no woni ne nam ne yanyu because o na ntwe wudi ni yes Exodus 21 o ye na ntwe wudi ni Exodus 21 verse number 20 na so obi bona ko what is obi mpo ye mistake na bona ko a ananafuna obona ba ma ne to bona ba no wu o nsabu a ene won to no so re wo bu ba na wayam samani na wo bu no ni wu o nsam no won to so re yen to so re yango point na wudi e yes papa so be foul nsaso obade for the senka amen ene Mogya Hwieguo ay common Ghana sa ay common papa the who small boy no kura quality small boy 17 years boy nyobi na abone pa nyobi na abone pa bia abone pa enti on apa bofo no waye ti se mu beje mekoso ejeli sa killers na mun trust mun kunta yi bias no so if the killers no tu wo se Nyankopon no kran okese no okese killers no than the bias identity as a killers ni jai kuwa bias ni so ni mfa so yes because e base bias how just can share say so nkuma bias ni suro suro Dominiska ni influencer ye killers no do I killer uti mi sabre no obadi Nyankopon fa ne senka ho amen kumu no muna mo so abone no no ma bias ni mo show ska the 2027 verse 25 eno min ka jodi apade ogidan apade no so obekum oni pa odi bim ogi apade wo se mom na no me nya dan wo de na se ye jab de obo pa no do obo pa ne ja na to nkan yo ana wo akogi apade no so obekum oni pa wo se wo no me nkan yes owi anse no obekese do obo pa no de me simbe bre mo sisam adwene na mo nya na bias no ho na yes esa so fu gum papa contract killers aso fu gum ya wen kasa amen mizi ya kasa amen Lamentation chapter 4 verse 30 a dream
for the bunny. For the big pony or no. Na asafra mu For the big so bunny or Mutesuma some Paman for you know. E mu no mu hye opini ni majagu. For the be my shatini for the majagu. And the petting to me. Yes. The petting to me. Hey. The passes you preaching the word of God. Oh, whom be on fast something part of the book of Jeremiah 22 verses number 25. Yes. Babon Kasa. Isaac chapter 22 verses number 27. February 25 yanko. Isaac 22. What's why? Me part of verse number 27. What's the What's never poma what's and a software a brand new one. What is that pataku? Men I'm sure babon. Debbie. Buy us a casepa. What is that pataku? Software no. A bit is a petako. How much te hanam? No mutuma manko foko kumuni party say hanam. So be hwe majagu. You be share den. Majagu. They any petit do ankofo bi atwa gu ba bi o. Hwe ni petit do ankofo atwa gu ba bi o. Mama nem flash ketewa bi. Nem say die mbam pa. Ana ba nipa mu a ontwa baako. Otwa do because baako bi an ne bo. Hey! Na say kanye di photo fo ni bi ni ankofo bi abu chichira. Bias ni wa. Obi ketire do do say. Dabi. She di pa the flash you. So be hwe majagu. Mama sakra. Se kasi yi pa. Wo tire go. E tire go. O sakra. O ma say yakra. Debeye. No one fa so boni adie. Na me tro fa so boni no. Dabi. Mo ka se me fam ho adi. Dabi. Famudi da. Me man transfer check akra. Obi ntime hwe me preach. Me pe message me pe pictures no. That's the reason why I'm so when you feel so fast. Bondi bayin na omaye. Emu nkokora, emu mrewa, emu mrantie. Tese munima abrantie ti, munim ababawati, munima abrewati, munima nkokora ti. Dabi. Etire bia. Mope. Na mudi wiase ne ko. Hukumunua. Akotoba. Wa what fufu wa twa na sankwan furu. Na a flash when so. What guys we kumuni penti wa hoto. Hunto. Wa hoto. Debi. Wa hoto. Debi. Jeremiah chapter 2 verse 33. What's it said you see wan kasa ababa wa wakwanyi setu aguo. Maami a wo bia bo pa. Se dada da obi na me yenku no. Now the part of war. Now the part of war. And what is ma boni po what na wa kwan. E ma boni e ma big timi pomodia e do mo afra contract killers no. Timi she da bokwan de ni pa bi manu koto dai afidie mu. Yakuno. Oba bi so dia no. Keso emanim. Babu nkasa enti watade mu anu onyamu pose Mogya watade bia be hye bia no ene wo hunu hia fo wo de bim Mogya odi stamp abo Mogya no odi abo watade na no papa wa kumnipa osi Mogya odi stamp abo no odi abo watade no na so yene nyina kire no saade we nyina kire no osi me dibim osi wo dibim just still osi wo dibim unu ho ye hwa me ne ubedi odi pose onu ubedi esasa osi me dibim nti osi wo dibim unu ho nti repent so be nu ho na ankoba de be hu mobo yes nam se hu sai u different now sister u dibim na still ma contract yen kokum ni penti oba de mfa wonche oda yes sister brother papa mama me se me wura ho ne pictures no videos ankofa sanya mama no anu odin me hwe bi me se me ntimi nyi me me se ba block me but me nyi na me che say me ntimi nyi but wan kasa wo bi wo phone so ankrofo edi bi asane mo hwe niam akoso Mudi wiase ne kwai hina mudi wiase ne kwai oba de hu yamabo omi adwiri nimu oba nti ase ama won fa ne sanka omo ni so ntew enne oso ko wura so fe what is obi akoto akomka fufu Yeko Hosea 4:1. Yes. We are not Hosea 4. Kasaniam Verse 1. Osman Kasai. Mutem na de asam. Muntie oba de ya wasam. Israel ma. Ghana foi. Ebrade ne asase so fanyo ham. Oni ye enyadan. Oham. Oni ye tiasa so enyadan. Oni ye nyoham. No krana doye. No krana doye. Eno Nyankopon ni de bi ni asase so. Bi ni asase we so. Entanka. Ikontompo. Ene awudie. Ene kronia ware saye de wa ha. Entanka. Nkontompo. Nkan just nipa na die wo no no sanka medonyame ai wodi
akakabensam nipa ne kum nipa wie no se di akakabensam Mogya Hwieguo to Mogya Hwieguo so na aja kosi fie na Mogya Hwieguo a odi atoka no wu ani je wakum nipa kotoka wakum nipa si fie o ka so be fo nwadi dabi Shababunum Mogya Hwieguo to Mogya Hwieguo so Mogya Hwieguo bai we yigo na obi kum nipa ama sasiri dia bobo sasika na esemu Ghana hihimu Ghana sugumusumu esutfo nyanyam mo na Ghana ye Mogya Hwieguo na mra sase no ewura mu aduma se ewura mu aduma ewia mu duma hwe ene emwa ebumu pata emwa nyina ahia Ghana ne yam emwa nyina da ne wicked Mansu emwa nyina da ne wicked hwemponche bi djuma wudi Mwani trimo e den. Nipa die wa ma mponche emwa nyina so trimo e den adwumode ba mutrim adwum nipa di boniama se emwa ni atrache ejoma stedi kwasi asam astedi Awudie hwehwe Yes. konkonte sijaso Wasi medi. konkonte ni yantie konkonte no konkonte sijaso na Omo squad am arashi konkonte Omo twa squad am konkonte no. Nipa ye wiki ma mponche aponche denko soja hwe aponche konkonte sijaso eja o Squad. hwe squad etwa Yes. hwe nipa ye wiki ma mo nyina so ye wiki konkonta ye kakoton wodom emponche di eja de sijaso hye etia se aponche atetebre ye so mu soja aponche soja ni pampanche we munye ni pampanche Kromo squad nkwano no. Konkonte sijaso wo de hwe what mo de nyina kwada ni wicked yes konkonte wo de yitiro biam wa de obetimi awe konkonte sijaso yantua ye dabi na po aponche ajina muchia no so adi na ba kwa stampo that is no Atoko no. atoko ne de hwehwe o mai jane kwa eje isu nya de to aponche ka ponche dia wo bei jane se jama wo ya ba wo yira konkonte ne susu nya konkonte ado dabi konkonte sesese etia se o mu di tese wo be kona that is nko ne si wo yes o mas kata konkonte So de be ko market for boa. asasiri dia bobo esutfo nyanyam ya ti asasu nyina ye nyina obia ho akere no ewura mu aduma ne ewia mu duma na so sita mo nya so da ne wiki epumo patampo yasa ebei emo bi ham se hwe no obi ankoje obi so obi na ye yo obi so kan ni mu obi ankoje obi se party bi na ye no wona ye yo yes so amane ti so no nya so fa ham yankasa ye to ma anu ankasa ye di ye ho bone eti be swinti awia na mu adifo so ama adifo mu gum o be swinti na do na me sure Bible no because enyeme bi asese ye preach fa wono o ma ja preach and atonto na yom ebe na mponche and scatter that the sign konkonte Hosea 6 verse 8. Hosea 6:8 Eti Gilead musu Ghana for muntia musu bofo kro. Sama yo for munya Ghana yo munja Ghana yo Gilead ye musu bofo kro. Ghana ya ye Gilead eya dani musu bokro Mogya ki kam because moja ni ntira ayo adewe ye musubo aponche ade hyehyehye onkon dabi eni braba Wachi de ompe hito. Yes. eni braba Wo ho se konkonte ye ka wo nya bi ni da. Yes. Don't man fan ko market da. Ti o me yom chefa hwe. O mu yom chefa frim. O ka se we ye nhyira magana. Dabi. We ye nhyira. dabi Be ne kwa wiye. Ti se wo so ma wani ma wo so a. Na ko pode sansan chani we nya ba kire wo nyansa. yes Na da ba wu abekansa gubo no. O kansa ma kire wa. Nsema wonte de na abeti bi se wo so unti okon agimaya. Wo so unti apostle okon agimaya. So wo so unti nsempo ba de ade ya fama mi a. Message baby ebe frawo no. Baby nyako ba frawo agina. Na wo bisa unsam na wo nya no yiye no. Ho na bo se wato afidiem. yes Ba de mfa ne senka. Wo mi adwene no. Hin na wiase ya de ko. Was na sofo. Se Ghana sofo be kan de preaching the word of God no. Asofo na What nkasa is no. kwemo kafwa. Ya kase mu bi ada ne wudifo. What nipa. And asofo ni bi msha da ne contract killers. Ye wo kwem. Anu mu kum nipa. E de sha asori ase. Kum nipa o. Te babo. What say? Yeah. What die wu. Awudie.
Abusudie na woyo. Ma wo Ghana. Ma huna hodjudie. The person na ni Ghana ho dia ba dia. Hodjudie. Hodjudie bi e jimia. Ma man wo gufi. Sofu be preaching no. Aw be tanya go pasam no. O ma tanya go pasam ato. Ana hia me mpo no. Yes. No me ntwa ya se. Hia me consulting. Fa galo be jinsu. Ana koso Ghana me ba. Dia koso Ghana ni. O be koso fufie na obi di bent wasi ho. Then to bossy one. Na Yesu sa obi. Wansabi. You know Yesu sa obi. Wansabi. Then to bossy one dey Just show one bucket. Adey. Mo yale. Yes. Bo bodam. Dia koso no. So the moon man squad na be twaba. Ba dia fantasy am. Amen. Omi akumam. Amen. Omo woni so ntew. Amen. Wo a wotie mi na Yakobɔ se me kan chocho hwo ye wo wudi. Yes. Na dia koso na no odene. Verse 28. Proverbs chapter 20 verse 17. Onipa da se ni Obi moja ho fo eda ne so no. Obi ho dan. Moja ho fo. Steady ni ye ba me tobo. Yes. Onipa obi ho moja ho fo. Eda ne so no. Onipa obi ho moja ho fo eda yi. Eda ne so no. Onipa obi ho moja ho fo eda yi. Eda ne so no. Hey. Obi twane. Isaiah 26:21. Obejane. Obejane. Obejane ko do amenem. Obejane na wan kasa otu amena bi da ho. Onipa obi ho dan. Moja Obi ho moja ho fo. Eda ne so no. Udi obi moja ho fo sa kwala bi na oyi ni gu yi. So obi na bo pa na koku. So na bo pa mo bi koku mi ma ho. O se obi ho moja Ho fo da wo so. eti brani nkobo wasu. Yes. Repent. Yes, satra. Yes, I bet thousand maja ko wo. Yes. Eti na wie masam ka. Yes. Onipa wo tie me na obi ho moja ho fo. Eda ne so no. Oni Yankopɔ nya grudge. Obejana ko do amenem. Sa case we also onu be di ni tama wagura ifa. Amenem. O anu yi de. O betima ko yi wo ano. Ene ne wadomre. Amen. Ne ne nkwaje. Amen. Mitufu na mintu chabre. Yes. Papa so pa ma so nya support so kwa mama no. Ene yi mu. Yes. O so onipa. Obi moja ho fo da ne so no. Moja ho fo. Obejana ko do amenem. Ma won sane ma. O se opon wasem a. Se san wadwen ensane nya dan. Emma. Ensane ma hokransa. Se san wadwen ko. Isaiah 26. Okay, Isaiah 20:21. Verse 21. Cause where? Hwɛ. Nyankopɔn firi nafa. Posu free nafa. Akɔtwe asase so fo aso. Obetwe ye ne eti asase so den. Aso. Obetwe ye eti asase so nyina den. Aso. 1 Kings chapter 2 verse 31. Mama mu yonti. O se nipa boni aye di nti. Asase beyi ni moja di. Asase beyi ni moja den. Edi. Asase ni beyi moja na wudi hu fo no edi. Enkata wana waku ono so. Kata moja bia wa hwegu so da. The bi. Enkata moja wa hwegu so da. Sister, min kan yin say go. Na so metwe wa dwese baby. Yes. Oso onipa obi hu moja ho fo. Eda ne so. Eda ne so no. Ose sesa wadwena nse wadu amana num. Yes. Hwe no anye dai wa nsane. Na nim na nsane a. Nie. Obi say apostle na mesane akwan. Ye do sha amana mu a obesane akọ baabi Isaiah chapter 14 verses 15. Isaiah 14 verse 15. Da obewu edu bewu na kam say kim. Asamadu na wosana ko. Nti no se hwe no anye dai. Wansane. Hwe no anye dai. Wansane. Hwe no anye dai. Wansane. Asama na wu sane anye dai. Akɔ. Amana na se to. I want to say obi mo moja ho fo di da wo so a. Hwe amena bi da wo ma ho. Hwe no anwura amena num. Na hwe no anye dai. Wansane. Onim na usane. Na umiti olumai. Hey. The creator. Hey. The living Yahweh. Enie. Tiati. Benu so ba wiase. Yes. Wiase twam akọ. Aw. Wiase twam akọ. Aw. Na kan first Kings na. 2 verse 30. verse 31. Ohini ka kire me say. Ohini ka kire You said your car no. Yes said ye akato no. Na koka no. Na koka no. Ne sie no. Na yi moja you abu hwegu. Ze ne yo abahwe moja de atu agu. De moja sunu da o man so. No say no see ye pam ye nya kwa ye mfro man ni mu a. Wanya o man be ko so aso moja. Yes. No say no e so mko yi ni firi honom. No man na nkoso anye dai ansoa. Ne yi moja you abu ehwegu kwano. Efri mi ni mi meja fie so. Mo hwie nkrofo bebre moja gu dan kwa.
Moshini babebu moja di bimbebre. Eradi mani moja mbu ya nwane tifi. Wangu so osi moja na ebebu o mane den. Etifi. Na Ghana yedi ebu ayin. Nti ese so mane sorry. Ni Nyankopɔn hu ni say yan supporto. Sa nyama na nya sa ya nhwe han a ebebu o mane den etifi. Ebu o mane tifi a ese o mane economy. Yes. E mo mane amemu chinchim o man panyini sam. Enie. Yes. Mogya kasa samunimu a. Yes. Bible the book of Numbers chapter 35 verses number 15, Numbers chapter 35 verses number 24, Numbers 35 verses number 35 verse 15 no. Yentu abodi asam. Wasi enye Johnny Kobia kuro. Na nkronsie yi enye Johnny Kobia ma Israel. Numbers 35 verse number 16. Verse 16. Na so obi de dade. Wasi se obi tam dade. The Bob Mani Wua, what the Kobo Mani Wua? We are within, we are there within. Come no, come so within no. Tamsi Mogya Hwieguo ni Awudie Akatua. Yes. So be tamade di Kobo bi ana odi ko twedi paniti. Oh, you within. Nyankopɔn so we declare so ye there within. We within. E kum ni eku so within no. Asha 2000 kiyonkum. So be kudabo na so be kitabo. Oh, be temi dia bo de pama na wu. What page abo makwago fatu. No, the body money wu. Body pani wu. Wo ye within. Nyankopɔn so wakan for. Awudie for. E kum ni ekum so be kum. Ana so be kredua. Be kitadua. Oh, be temi dia bo de pama na wu. Ya udi ko ni be bona kunu asem ni be ba no. Oh, the body money wu. Body money wu. Wo ye within. Nyankopɔn so declare wakan for. Awudie for. E kum ni ekum so be kum. Verse 33. Efete Bible na. Eti mo nyosa. Eti wo a wotie mi enye saade we bi da. Mo fe nwu asase amoto nfi. Sa mo di be go man Ghana asase ye te so no nfi. Efrise dey. E moja no. Moja na mo hwegu man. Ene gu asase no nfi. Gu asase ministers amanyofo mo bo pam ye kum ni panyina no. Mo ankasa mo jejire je. Yes. Mo jejire je. Yes. E ba so mo ankasa. O kababo. Efrise moja no. Moja na mo de gu asase. Ene gu asase no nfi. Wo bibia papa wa. Wo bibia petumi. Egwasa to fi. Egwasa to fi. Akonya. Egwasa to fi. 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 Wasi yele timi fabri bia bata sase. Wo betimi dia pata sase no. Moja wa hwegu ni nti. Mo amuhwie moja ma hwegu ni nti. Dedi o ka moja ni kuye. Wo amuka moja ni kuye. Omo moja. Moja. Ene betimi apata ma sase no. Apata ma Ghana. Na ko hu omo hin. Tram se mo hwe bias no. Frame. Frese ye kwaba. Ha. The kingdom of God is at hand. Beware of sweet 419. Upon summer shekot, Tifan will be emphasis, and I know 9. I give you for now. Oh, no, when we were Yamia Quenua. The woman. Anu kwasemo isola do sudie Yesu aji trust no sem ne betinia ma yati ya mi asipa Nyamia kwainwa e wom pase isola dosupa Yesu ekinye bieni mo ampa Yesu ejidifo Yo, Chrome, Super, you
share grown at you at tea. Just on the seven up with some of the share. And swell, my young Cabrini go big when you not share. In the year, what is he cancer now? To be corner cause I what will you? What is a brand area Dominia? A brand of so did he? They had this on your Kuponi Josem Sia, Edibe Yamia Jumano. Obisia, solid, ya solid. What is Okawa? And ya sorry, Biana, ya sorry, oh, didn't now you say, or so what your friend in Munuso, a friend as a woman in a Lord, dear, too, when him say, while we are in the bra, we are praying in Munusuna, Yaria, Kotrabia, many parents inside, Blabedia, Quanchene, you mother boy, Yami me muna money. Afedia kwanche muna dosu enye na dase nini atrose muni kontomponkwa na mimanye diempo asori bia ya asori anka anto konfora so dem kwajini su memfi osofu obi ho ekowie chenye gracia. Asante Enterprise, what I've been Yamana Santi, or something to Sunday Radiacano. Udiani Bretu Manchani Pasunti, Sonia me one as a one castle friend was of war. I won you man one a bachelor, she, Nasa you man, Fanyamia Quansua, a chance as a was of one, the poor that's a man in Aqua. I shake. Na beboni pamba echlese ogwaso fujumana ni mwasi wamajumana nyani monyam pamanya mime ni magwasi wabunsamani ya ubediani ya ubeshenti ani gasiani monyam uyafuti na wintimikano krene wacha safu menina se nyamisunge nwani akuma Intadia wa baby I want share. Tinyamia saw them panta di hununye. Share. Onyamia saw them panta tanye. Answer confu them share. Uyo confua you wanim. Uyanyamini panswa you wanim. Unyumane de you want dance here. Minyano mikoko boss munye. Kroma ya Agidi Mia Quanua a woman, I know what's a more. So ya don't so dear. And so, what I made a woman of someday. Hallelujah. Amen. Yet also near Sassy Amen. Yawasi. Amen. Wabamboni and Resupa, what you do me. I don't know. And the topic by and what? Yeah. But if you go near Awudie, Wakatia. Papa. No man, young Haya. A cocoa babes, yes. Indeed. As I said, Obi Biara original. Now, o man, you boom near society and no quite. And Mebruno and a sabri. My friend, a phrase, your moyo. Kuna bites no one at tono be empenyon for try an idea to Mr. Mangana empenyon for some here and the Encasa in society and the quite. Oh, by the way, now I was a woman crying someone who says that's 38. Someone can't go teach when I'm around.
Psalm 106 na ureti waka moja eni fogui ya won krofo eka moja eni fo waka gui wa hie nipa o baabi unim baabi ofri se komode no se wadidi amen se ne papa ho akere se ne maame ho akere no very bad wa kire kente just like that waka moja eni fogui akota moja eni fatu agu wo mama ni wo mama moja na bi muso o ko ji kaduro no mo di tifie ano mo ade o mo fie for your sacrifice what won bo for there me na mcho mo do mo for there no honi ebi mu di e de ko boso so yes di woman kasa emma wo ane we kum noko wo we kum noko wo ane we kum noko wo hwedi wo kum a adanya tetem kro na no di fie o ye nyina ma moja gu asase no wo ase mo wo si we nyina ma moja gu di an asase no wo fi oba di wo yamabo amen o man ti ase emra amen on fa ne senkam amen papa mame israel so we die wuda frase si utrase papa that's the bible say hwen wa nsane amba yes no tete wa mene mo ne no wado mre na no nkwaje da fam ye twetwe nkomo phrase say ti fam fa na ma nto so mai 0559552686 0507690000 phrase say on apostle twetwe nkomo WhatsApp line 05595 5286 yeah 055 95 52 686 yes with me after 05076 9300 me just ban kwaje samso o pese o so masene so a me na ma no gumidi nase bitibidi bidi a support se box na me bo an ka benya boafo na hakura me dia be fa kura de aja masasa mno kura gos hello hello good evening good evening bajo ka free Pacham kidi kwa me frasa butuka itio wadaurma to badia wa shofa unshira unso mame musi ya aje papa edu di bible church papa Christ ono o church ni mako busosofa the pastor is no mweza na minyaje amen ni mshishime ba then bonito automunity no in church unity amen it's my free bonito kana ko tufie usmana kumipade ni auzo be pray eso automunity mama tinga kupasa badia wensho unshira unso mame no nyewa kuma so ade ma hello bajo di be bia ka free upesa safi mi baba bia wo a ofra ebe dia safi mi baba o mento kai wadawruma mento kai hello pacho wadawruma udini be bia ka free eva alam miti wadawruma la silen kwa jisu na devia na mi house ma o bai oba de nsha bebre all this crown no nyan san devia oba de nsha no nyo akoma so ade ma hello pacho di me bia ka free ka free hello wadawruma ka free yo mitio animal wa mu TV set kakra dawruma Don't ya mishapa mishira so ma This ma we dey blind ama ya society ya bonna ya mishapa ya we mishapa mishira so ma me onye wa kwa so ade ma amen hello bacho di me bia ka free mentunka yi obebe bia safuri bi wa Kumasi your 5 branches wa Kumasi wase kropon ko wasala e ona wase kropon Pristia Bogoso Takwa Livia wasafo ho Takrade ebi ho mpo bi ho to fata krade na manu a bomu branches a ewo
Takrady area. A grand quanta, a bio, Cobrolaya, Techimai. You'll be what Techimai. Sunyane, you brekum, you wenchi. Kintampo. Hello, Patrick, maybe I can say. Papa, also, what do you do, so? Major also what I That must say, months and pounds, my. Yeah, send it, no. In Johnson and Mano. A human make them all home pension. Meno cafe, me a master. Okay. The Papa crouch, ready to man. Just a minimum. Put yes, oh, yeah. Although I apprentice, no attention, the master of the class. No, I've been yet. It's no, or bad no be given over send a master said, and I don't know how about for. Near my body, see the little bit something. And where I was it. So you didn't have so full see to Macassa. One of the funny things is, and so, yeah, but you know, something you could walk on. Bible don't say, I'm a home with Manka. Actually, I mean, you say, it's phone. Who's that password? Necessarily, only Akatua, Toka, over to feed near the number. It's a panel who made it, you have to mean, let me show you. Oh, she also come out. She also me. Me bawana, almost so, Messiah, my topic, Eba, be more so, we're being a mountain, come. No be out there, no. Now, you ain't come back, being for the member, man, or buy. Go to Funu. You know, but them quite maybe the bad man of Bano was said, you man, let them until, repent. Until. But John, one way, let us have a choice from. Na nessa shade for free from champion cause e do ba down na pese urezia isa sa no kofa kwa for so. Hello Pacho mintu ka yewa da ruma me yes frame ko pie se ma me free hotel ko be bi mi road mi ti wa da ruma me Pacho me da wa se pa ne ayumre se mo amatie free e chosen na ni mention show no man you could do me could be the dia the bit be akasa ansi mu am ensu mabunu no the beti me asemo ayensu the beti metu anamo na me say aya quotation say o ma insana ama yin min jon ayensu yana the mu je shi go ma se na mi gusu am en church so bi wa na me te kaze na mi say yina bomba na o kasa dentina quotation the capital content that's when you do kwanza ana wama yati na anyumi anabiwa ma me ho adwiri na me say na nkopon na mo so bema omebia amenso na di bia me ne bostese entine na mbia nkopon na mo so bema obaji na tumi da wati ya lection papa de shebe bre. Hello Pacho di me bia ka safi Eva Bacho biti wa daruma. Apostle me de. E wala e die. La na jamo me kwa masu kwa emiwe. Hello Bacho ni be akasa fi. So line eni amwa. Hello. Hello Bacho udi me be akasa fi. Shalom. Yahweh, shalom. Medasi. Ako, nanu Saturday ni ba wana me hu Pastor Mensa. Enwa. Pastor Mensa. Oba we hu Pastor Mensa. Adan. Pastor Mensa ono Saturday okwa soro ashama okwa soro tema. Ah, okay. Ono ashama sofo di e be ye preacher no ba ha. Branches ne doors Pastor Chey also a branch oda asofo ne bebre wona je se omo na reading no omo be mitimi ko fa kuma sofo so me reading ma na de che onko akuma se tu ba quarters the way no a eno je se so me ba me hu Pastor Mensa and the takwadi so for some last one enye yesa Libya was sorry no international enti ma Belgium so for ba enti ma Germany so for allo ba jodi be be ga sefi
Bentunga, you were Daruma. Because every voter, Metio Casa. Amen. Well, I need more. Hello, Pajodi, maybe I can say free. I'm sending you any amuano. Hello. Hello. Ejo poso ko se Shama. Ijo. Shama. Poso Shama. Shama, live your way. Yeah, bow. We are count, papa. Aye. Bomo dina bra. Amen. You count this time, you know the papa. Amen. You know the Dankasan. These are preaching. Apostle, let's go to preaching, washer. Painful, preach, washer. The what's painful and academy, or the washer. Let your Kodu a man mono. This is Kukuna Johnson. I don't say Yemen. It's Apostle, yes, sir. They then preaching ever for time and I send a preaching bill. Now, man, for so what preaching me, Mamma Straw. So, for modern boy and what them preaching them. What a man is yelling on them to make Kuku yelling. They. That's it. I mean, sure, Papa. I mean, your cassette. I mean, your cassette, Papa, Monk, Daniel, you do me out to one case. If you went to I'm a monk, since I want one bed, TV. Then I am such in that, then you are meeting one. Amen. About the Yahweh shall be brave. Hello, Pajodi, maybe I can say free. May you subang AGYEMANG so. Daddy, Mr. So. I'm a wow woman. And the smoke will make this is naturally something. I tell us, I attend to you. And don't do your one. Something so easy. And so I the PM show something I don't function. Now, the one for the Masamokon. Mandam you pump. I suffer by me. Someone must have gone about that. I want to. I must have. About the Yahweh shall. But the Yahweh shall be brave. No, you are AGYEMANG. Hello, Pajodi, maybe I can say free. But maybe coordinate the fit Santo. Meet you at Aruma. Apostle, there may have the benefit. I'm paying for now, me bias now, or Moody said you might be baby, you know. War more links crown, any who a woman here, so. What the Nefaha, or Benya Penny or Baby Amano, or Nefaha, or Benyo be obscene and name. Into the dear, no, after a moment, and look around a young Apostle Yamin. So, or mine didn't night, or mine, and penny for the woman see on one, or being Nimobi, and Yajuma, or being Nimobi, and Yajuma. Wow, Jenny, your castle. Who was our kind the book of Nehemiah chapter 9, verse 2 noir. I just buy a sea. Yes, you kunkumo, young Kuang, baby. Now the Tibabu Smoker. Yes. And like one dear we anyone buy a sea. Nehemiah. Nehemiah chapter 9, verse 26. Yes, 26. No. Into AGYEMANG. Also, day. Ozzy. 2. 9:2. Now Israel see for no T1 who free and afford men now. And afford men now. Now, would you know I can't want money? You want Janamu. Now, was original one Jinabia. Now, okay, car ready when young Kupomra Mano. At the Chiemo,
Go 26 nyam go 26. Yeah, verse 26. Verse 26. And now we hear subrache. Etika kofo ya danya subrache yi verse 26 9:26 no. Sa subrache fo yi a wo mo ntijai. No mo bo pass ye nkomo. Na wo ti woni mo tua. No mo ti wo nyankopon ni matua na nka ye chichi san krofo yi. Wana wo tu mra no twene ye. Wana mo timi nim mpa mo nkoni ni mpanyimfo no mo timi tutu mra bi tu bi na sa ne mpanyimfo do mo na si fam say hey woni mo bi ko aboa. Na wo kunkum krofo. No mo kunkum krofo ni mo bi ko aboa nya chi wo mo a. Na wo di won adanse se. Na ki bia krofo yi point say We di sane won aba won chen. Na ya boaboa nkrofo yi nyina no. Wo mo ya busudie akase. Abusudie kase o ma ye ni tiki ya boaboa mo nyina de mkogu ba bia. Won fa won hia wo yehia fo nsa. Na ke do ko hia fo nsa. Awon yehia fo. Na so je sa drewom. Na won hia won. No, we mu de nkom o. Je say awon yehia nko ha. Onnam ba 20 years awon yehia nko ha. Na won yehia bre no mo. Na won yehia mo famu sa no. Na so frɛ. Na komu so frɛ urade no mo so ma nuo mo ho a. Na wo de na kanya ko pa ka se tie wo. Okay, o man no to na mampa. Timeti o man no. Yehia obi a ho. Ye fo mo hya won yehia fo nsa. To mo trima yo mo de. To mo trima yo mo de. Yeah. Ye fo mo hya won yehia fo nsa. Ye mo kwahya won yehia fo bi nsa pa mo ye diri won two aso a. Ah! Eyo. Eya chese. Se ya bi wo ye so fo na wan kasa de wan asem. Na dia so die bro man no a. Wo die nsa okoka. Krabe kan. Na de hwe dia so fo kire. Eja we mu na wan asem ka. Enye wan ye na sa de esia. Pa. Ya ka wasem. Mama na obi ono onim se mfomso. Obi nim se ono obi bɔ ne pa so nkum ni pa. Wadi ewu. Se bi yi ba ko bi a kire be se bi yi a. Asembesi. Hello, Pacho, we did baby Uncle Sefri. Hello, Pacho, we did Leo, the Casafia shower. It's your Daruma. Pacho, I'm sure of Jumano and Udwire. Come on, pressure will point me 5 years. Mommy, yes, I'm Daruma. Mentuka, you are Daruma. And I'm sure of my power. Oh, very good. Yeah. I shall my head in the coffee. I am to swim. Yeah, in the share. I'm sure also the oil in all my motivation. I'm sure I saw boy. I'm sure. Amen. Nobody is which shall be when you are my swadi. Meet you. But you can on pipe when you sent to my head. I can on pipe. We are Mudia India. What do you say? Go, dear me. To a gun in terminal project grand way. Because when the car catch all of that. Or see, what would the Mogya 28:17? Obi who Mogya home for. And also, can you go? Proverbs 28 verse 17. What's it? Onipa. Obi wo moja ho fo eda wo so no wo di o si amena no tetawu mo na hwe no anya dan wansane wonnim na wusane no chewo wa usa kwala wo ye boni ofia ho na se udwane kwa bonti ama se ene afia mema yeah wo ba che ba bia badan ma ani yakopon nim se kwandi aso bewu yes wo ye de wo besane eno de te se sawa gina se wasane yes. Hello, Pacho, di baby Akasafi. Into Gayo. Psalm 94 verses number 21. Hello. Hello, Pacho, di baby Akasafi. I'm from Lucky because I'm from Wash. Meet you at Daruma. The I'm crossing some more catching. I'm going to go. Yes, you might. I was getting the Awudie object. You said the time. You said the area. The husband, husband. Oh, so so. I'm a certainly this case, daddy. Court case, you come back. Police in a brown box. I don't know, crying, no question. I do it. A duo, a mock out quite blind. I think of Franam, the second, the cow, and a one father. Car so consider like a company card, my follow and day. The statement in the year. The other week, I never shall come back to Oromo. Now, say the can now, head your corner.
I'm making kind of nature. The next week, we prepare now. It doesn't come to the friend, but it must see the cat. The lawyer man is I know. That they had just got 9.6. It was in course. It is on my Jessica. And then you know, 2006 years I'm making. That's government hospital down the most months. The gender didn't bring on some book that's in this kind of. And so in this Ghana, police for us are not correct. Hey, Asemo Ghana. About the way maybe I may see a would you buy us no Yahweh, but Tom show you that. Yes. Hello, Bajodi, maybe I can serve you. Hello, me can serve you rapport. Bajodi, rapport. Meet you. Apostle Yanko Ponkao. 1,000. Any my with you on my Ghana. Amen. My feel free there at the Kwa Afriba. Now, watch a Muslim with the media, the Muslim, but watch a Muslim with the papa. Amen. I'm a Mikidia thing. Amen. I'm a wizard, the dear Salifa. Amen. I thought central teaching in a Ninka Muslim, the Buka. I got the young couple in Shiro. Watch out. And two quantum, or more one. I wish media is man. Amen. Yes, we have become your best. Let's have one cracker. Body shall be. Never me question about coming this. The chief shall kill this way, a bit more. Or say, Akatua did to the summer. And yet, no more, never more, and you criminal, and a Akatua. Papa, don't listen to them. Why? And then you're not taking my taking when I'm telling me that. Papa, Indium, and Yano correct. What do you make to quotation way? Can mean trip. Now they say you train one. And you know what some walk are. 1 Corinthians 11, verses number 4. 1 Corinthians chapter 11. Go. Verse number 4. Tibabu. Obey me be obon pie. Obey me obon pie. Ana oshenkom. Ano oshenkom. Wakatan triso. Wakatan triso no. Unni trini. Nini trini. Obey be obon pie. Obey be obon pie. Ana oshenkom. Ano oshenkom. Na ni triso down. Triso down no. Unni trini. Unni trini. So body tikwa. Ipa cha se trini no. Ana ya kataso dia. Ana so ankatan triso aye mo ni tikwa no a. De trini guso. Na se no ni akataso ne dia. Dia wan na ama aye mo ni tikwa no. So for no nyim nyansa. Da bi. Ate. Se trimini ni akataso ne dia. Dia wan na wan fan kataso ye ntwengu no. Ana oni ma dia fa ntikwa. Mama wa me message Awudie teachings no. Yes. Sa chinye dia sofo nu amasa. Hwa na me nkanse mi nche. Nye so fa Bible no preacher be so ya sofo. Da bi. Who defend the word of God. Now promote us. What sorry? A promote mu. Aya, me pass my question. Yes. Yakopon ni mo bi kapa. Papa. Hello, Bajodi be ga sa free. Apostle Shalom. Ya wa shalom, ja be ba ko pe. Oh, Apostle, Ajabe ni me ka free labade. Hey, Apostle, anyumre de wa ma ye ho adwiri empa o. Asama de ato na Apostle emu edu papa. Apostle Mogya Hwieguo amanye hi na ekọ. Mogya Hwieguo ayo man se ma. Na Apostle wu pie kura na yam hwehwe ho. So Apostle ya nhwe ye be kakra ni pantimi mpie o. Upia kwa yi. Ana de obepie no so Apostle kwa o ma. Apostle ayame de blame ni nyina ma asofo mpanyimfo no binumo. Bebre na ye saade no. Pabrani be kwasore na obeye adwuma de ne nsa ye adwuma nya sika no. Na sofo aka kire ne se 2 weeks per obakwa brochiri. Etina no so ni tima ya ne da na oda ya nya no kuta safo no nam kurom na oje nche ya. Adwuma no ya Apostle no wajai na otefie. Esan se 2 weeks per obeye den obakwa brochiri ti adwuma no kro na nye biem. Anu nyina aka ho na distance ka libre ni Awudie abedie oman mu a oman ya jija seyo. Na Apostle sanka pa say abia ko tire o hanke ya dia chese ko to gbe mani ya na Apostle. Oh. Na mama oman na jija se basa. Na me de so mbetumi amon ka tire o man panyin. Omo se Ghana man no ntwa mienu mom na omo nton fa enu sika mom na dot na be so omo. Na de omo ye na de ntimi nuru ba bia. Omo ama oman ya jija se basa Apostle. Ye na ekoyi.
And now Nam could I you be now when I knew you could now I can wait. Is it the grace of Papa? On my year, you just say Basa, and yes, you apostle. Obadia when you share up, Pastor Chine, Pastor Mensa, Mother Bigger. But we are one you may be a young hour on Fanderson, no share. You should have a brother, so never brent as here. So, bye bye. Awudie shall be brave. Eh, who? She's so giving your papa. And there will be so your phone all the council. Yes, some more. No cracker. Until man left that. Yeah, Usro, because we giant Chagang amount. It's a many pen to me, your papa say. Oh, Ghana, you say, yeah. Ade. There's any pension, papa, yeah, and there's any penny bonnet. There's something in your papa, who be down quite a money. When you do a shame with them all. When you would like a fan or be a twice also, tell your money. Not coming up, call baby. Hello, but you're never a free. Miriam, I can't say to The watch for me, Chiamo. that's the sound. Mogya many much a yeba. And that makes us so. My second son is a foot for you for dear and never. Not in some step back. Not any one of your attackers. Move them to China. You are sent from me. Now say, and possibly did the one factor and not in China with the yellow can. If I always said there'll be a day. The title message. Say, if you are more than I know so right as they are taking you. Not in some step. You can't go back or send from me. What is the kind of one and all kinds of nothing can be them or look at anything. And also, we can order the kind of the friend. Also, Bishop comes a day. You want one, mammy? One. I said, as some, but my second said, some more something about nothing from the banner for back. Like it was not a kind of. Yeah, well, they will say kind of nothing or I don't know. It is them one if I told and no plan that. Your channel, Mamma say, Mitchell, and come share, according to the Bible, no, and come share, Ben one just a young upon Akatua. And you come with some say. Or be quite with you, quite film it because some fun of money a day, and no crack. Tis all pass out and not become be found in a Bermuda crowd. Won't quite have you. Check what about now, Bono. And the Moody DH must have been previous and you know what some way in Yanamo yet. A Bemus are Bemono and found quite heaven. The Washa Bemono and found quite heaven. It is Moody design your money to pay me, but I'm a quotation. Yes, I met tears here for this year. And the assembly member. And the assembly member this year. It was so, you will be kind of when you just say the papa or free yame. Fellow conform, and the pomade toward a new war. Most didn't get to a new war, which is which. You know what you are what? The 2013. The 2013. Verse 1. Verse 1. So deep for be. And now there is for you are sorry. Or sorry, no sorry. Or my century. No mountain century. And I want you can't send me. Nine century. Now don't cut me. Go send them. I know it's not any Bible. Ain't you deep for no there is for no. Adentia. What can't so them so free young. Yes. To the pocket Kasemo the book of Isaiah 13:1. Ezekiel chapter 13. Verse number 1. Yeah. You talk about yes. Was it a deep for a trophy at the deep for trophy at the Musam Adentia? Everybody said, Mamma Chance. Isaiah said, we're just a man in Jense. Oni Baba. Say Israel deep for. Say Israel deep for. Almost and common home. Was and common over there. And come. It will be the show when the sun come home. Yes. Who watches the watchman? Tiababo. Na catching a woman. And now catch a one now. Will flow Macumum. Oh, from Macumum. And Sam Common say. Sam Common say. Muchem Radiasam. Sam Radis. 1 year. A different Quasia for home. It will be the whom ye chip Yasha come. There's some who say to Yamina Casa. Timothy Disani in the chamber. Don't want to tell them why you're preaching here. The Cassania in Natchamo. And a black yen way, and I would have said, Nabla me more buying. About Yankupon about be who buying. Yeah. What a money power buying. So for you, because I'm one more number by the one free. I'm telling you, but about the quote to the crib. Or Boa Dada or a done 1 year. A business. One about buying. Huh?
di baby akasa free. St. Anthony's, Elohim Yawala Sungan Kamuna, Pastor Chief Atamensa. And Council. Last week, who now no question Mukakla, yet over the assets or the other kind. Amen. And Quajesem knew, or Quajiman, as a body, and some partner echo to so occur. Papa, I prefer if we miss it. One chair as a panel, how 1 kilo. Papa, I don't go level, and as I say, what they are quantity. I don't go. Level, and what they are quantity. Cook, and what they are quantity. Papa said, "Hey, oh, she said, Nancy, mammy, be a paying more wedding fish, as you see, yes, as you see, I will say, not Marantua." To say young Mabu be an yes, and you may give away ye to send your own mind and Quajesem, yes, young Mabu, I have a clear work in your machine, no more photo, and no more idea to what the Casamba, I don't know Trabuna, spiritual Trabuna, the Mabu, I don't want to tell you, she abroad wedding fish, you see, and then no more to canoe. Unga chukanu adiasa niti ayininufu ayina asiasi nyatinyazi me wo bi gwa ni papa minim na mabu ya hwehwe wo wiazimu minim na mabu se bias na ya bone sama me agyiramu abi kwa wo yefia nkoko ochiro wo ze ba ochiro wo ze me papa me tai agyiramu ya se nka me kum ni manya no na mabo ni timpo me kwa ko totai me kum agyiramu na pe efite sa no ma wo nyina akoso na se ewo fie mu se a papa den na edeba Opa ya wole shira wate. Ya wole ti on tre wa kwamu. Listen, Elohim ya wona mo so. Ama mabu nyina ensakra emre bonya ye woimu. Na twedi ampo mu ya mobo. Ommo mpemfu mu ban man. Utu kwankura papa na usuro. Ubefia na dua na usuro. Eden mabu na den mo myenti okwaji wai. Sira mo mabu myenti okwaji man. Na urade nam ya so yenti mu papa na papa mu an de bia. Ni abobra bapo. Dachi na yehu. Twedi ampo mu nyam. Papa Elohim ya wo shira mbebre. No shira tapo me. Shira wonga wo so ya kinina. Modasiru yeni ayete ne nkache. Ozo wa Navara yechiamu nyina abrojirifu nyina yechiamu nyina. Amen. Navara we Italia abuso wote nkache. So baby. Ajawadi. Eni mami. Enya no na yewe. Wa mini Japan. Wa mini Japan dala. Osa chingo go fio. Watana ni sankaro wako petai ya mwedi no waba obajize jamani Awudie hello Bajoga Safri okay miti wadaruma ajana bise aise you get the most fair human man say what the mama made Pajo tobo na isa aya munya ba bia ni antim nkaye wadawro ba wai wa mi se wadawro asa o kapato dia juba e man da juba ya no dia sidina ko ya juba bla woni munase skano yaba muna ofa me ba cho man tia sam na kami ko yi man yi no wa ma me wa mi sira wa wallahi ni munyo jira yi tobo empro na ntinko me sira wa o ma pick nko ade e wo dia tikasa Vaya Jubanate, dia Juma, na video study dia Juma bila woni Skabanate, Skama, and our fire and body. So be tough video masa Vaya Juma. Nasa waya day. Yo, what no, and we are sitting the on over. Now, if you didn't follow the Juma on over, and I'm getting by himself. If you didn't quite the more baby. This guy. Now, I'm a man who said, what is Cafidina quite my baby? Send one chrono.
Says so many who say, Udi can't quiet more baby. So what just yes, amount, not the quiet baby, dear. Quayo say, I did now, Ode man in Quanta. You have to feed the amount. Fire Mamma, the year Juma. When Tiaka over the quad. So I said, you no, we had Mamma, no. Babas went to your car, I had Tim Mano. Those who the would come and obey us with the year to your canals for the man in Quantan. So at the point, does it? It is already. Hello, but you're the baby, I can say. But I'm a deal, Daniel. Pajoka Safri. But I'm a Casafi. Akatua. Meet you. But I'm a Casafi Akatua. The Jaguar for Agasa. You in the media, Yanko Point, Papa, or a foot out the mine. Amen. Yanko Point, Papa, oh, a foot out the mine. Amen. Ghana had the year so for me and some pet, and I'm with me come quite this year when you declare. Yanko Point, Shama, Awudie Moody. Amen. Nampacho Miss Rebi say they call Anglican. They call Anglican. Na we ebi a wasema weekend. Na me tie. Ebi a me so you for me down na se me dey church room a. Nampacho mpase me say boni ana. Dabio. Hwe. Ebi. Esa obomodi na YouTube so hunu. De wate no. Na odi wa dance here. E kire wom. No musu enkunu na YouTube so asua nyanza every unjai. Dabi nyam from so adai okaka me preach wasem na omboafu ana. Me da si papa onyanko ponfra. Oba de nshira bebre. Dabi she. Babu kwasa asem na ba wonche no te. Na so an ma obi a hunu kura e atemo di ma. Because e bia me nipa no ante mfiri me ma no. Una unya no 1-on-1 eso mani hunu. Hello Pacho di bebe akasa free. Hello Pacho akasa free takwa de kodokrom. Iche kodokrom fo nyina ye okwasimi ntim. Yo Pacho akasa free takwa de kodokrom. Yo mate. Yo Pacho unyo kuma evangelist na mafrari. Okay. Papa, na minchira bebre. Oja so mami. Unya ya nese na meka sena sede. Nyame ama woso. Yo so ni asanse tre no ama living ya woso. Atre is for so ni asanse no. Mpa ba mesira ma wo se rade mfa ni tumi na odi peja wo. Ama se wa mo akodu ya se aman so ni sueda ni be ya omo ho ban. Amen. Atne ya se che. That the warrior, no. There you know the warrior. And you never have great use for you. But the use of the negative was it. So you should more about me. Amen. And as a for money, no one for no year ago. That's all we are saying. And I'm a problem. That's the sky and my good average some account to the guys. Apostle. Amen. When you come and I say, I wish I'm going to tell you. I mean, stop the breed. Amen. Awudie shira bebe no anyi wakuba so ade ba wai. Hello Pacho di bebe akasa free. Pacho e from Ajabuate e ka free Kumase. Ajabuate So yanko po we shira. We shira so mami. Onya o kesi. Amen. O Kristo no fa na adom ni enkan. Amen. Wa dauma o so go Ghana yare yo. Why? Ghana, yare. What? O mano yare, ni frimpeni fono so na esa ne ba fam. Ghana ntiapo. Ghana ntiapo, yare papa. Na nyame be na doctor kese. Amen. A obefa so a obeyi operation no. Amen. Eni diemo, wo firi Mogya Hwieguo, ni so federal parliament. Omo manu kwani die enye djuma no munye politics infu omo no my God. Enye ko wo mo dia. Omo be bu wa contact be wura. Omo no bi mu. Omo anye no ma pepeta, omo be bu contact ya me ba.
It is the way we get Hwieguo. The parliament, the person you know, Mr. Wenigino, or my penny is a soldier for no, the chair or Mocano. The Macquan Momona one thing. Now, some of one here, it is a circle for 7 years with this ceremony. The wife was a worker, not quite your mobile money. Okay, Papa Maju. Joseph. Hello. May you so? Yeah, we will Papa. When you will here. Amen. When you will say Moses. Amen. No, these are for good came and Yamenya. Amen. Na me person responded na me fair o number na mom peke me ni ma fa che na me na ma ne die ihu de me no bu na ya mi nyaw en me tia responded person me do le no to preach me da so piti you know wa me na ye ma ko de ma ba ma bre na so enu preaching oba de ya we sin kaudi Sira wo no wa so pa eno wa safo ma ya wa kan nimre bi aburu adwene ntiase so ya die no kore na wo kan ai da wa sida bia fatansem no maye na ona oye nyame bia no de wo be tie na nyame agye wo ya kwa ya die so simreli de kwaye ye mu yo be grosso de no do no be jo se tia de brega no jo so bi se wa de bra nyame die se ni tie die nyame ni ma kwa de chira mami na onyuma kuma so ade ma mu enne obi ba wo nchempo no ni udi nkomo so asakrakra wo ye ni mienu ni so se na dwesa chira no papa o Senya papa uhuna also wudini aye wo say abisa chero bi so asaka na dwere kra no a wo say hu ni ye ewia say hu aye hu ewia say ye hu papa hello ba chodi be aka sa fi so okwajiman good evening me joso me pacho e friend you bed me ka sa fi achimutumi achimfosu Otumi. Ah, okay. Otumi, okay. Let me just come to my analysis. Don't be a toha. Dia is silence. In the Bible, not my idea, yes. Boy, so I need a wedding. So, in the necessary man, and now say, Bible not correct, and nothing was in the as you're sorry and a feeling. Daddy had to be in car. Obedi, Apushi, that would not any part of standing young couple, yeah, and I saw ye no, or no better, nothing, and I think or bully, but get it in the swanner. They know this. As when they would be not so for the crown. If I may just have the crown, and I don't move you, almost be done. And yet, if you get public, you don't get it. So, I can't want to see the penny devil plans one can. I am on it. If Papa, I will leave here. And he said, no. And he said, I point out again. Amen. Oh, no, he's on. It's my point that's so bad because I did we do fantastic. And he said, I don't know. What's your house, baby? On your Akatua, dear ma'am. What kind of 1911? Chokun can say me wa. Deuteronomy 19 verses number 11. The part of verse number 11. Who did you Bible? Nasa obi etan no yonko. Bible so obi tan no yonko. Na oteno. No kwateno. No sore eto hyere so. No sore kwato hyere otanti no kwato hyere so. No de ade boni mani. No de ade boni mani wu a. No dwane kokro ba ko. No dwane ko hye kro bi mu kura no a. Ena kro mu mpani. Bible says so man mpanyimfo no. Enso mo nko fa ni firi. Enso ma yemfa intepon ko fa no. Won fa ne hye mogya wo tofo ne sa. Yemfa ne mra. Na onwu anye sasa ni pa ko no mogya ne be do man so. Wo nkofu adi ewu adwane. Misi bias wo ho. Amo ni hunu mobo. Me grant quotation me quote no. Misre Ghana ebetimi ayeyi a this man mpanyimfo no. Sorry.
And you be woman who say, young man, yourself. Inti enke bi makoma mpo. So be a wuda baby. See a kumobi. Eha obi. But omu say ni nyina titi kwa di wako wuda baby a wa pro kasa asini mo. And once we be kotu babo no a. And once we no e kuti o man papa. Eti e kan kwa da twesan no. Anu adi ni o. He abrofu di boni chen pa. But no kure. Se obu nkonta bia. Omu woni pa ho adaje papa. Yes. A banner in terms of investigation. See a kumobi. The one befaso. Yeah. In terms of justice. Our family. But nipa so we default there. You know now when so me and call my friend saying USC. Passion. Mogya asem kama police ne ko ejeli but ne awudie bum konta no a ye had ye die si obi ewuada baabi ni atu ye bose ye kwatu ye bo hwehwem mesre ye die no wo fam nyeme bi wo no ani aye na a kire mrantie ni mabru no awuni say hey o man ni mra ye aduma wo Omadi Israel. Amen. Hello, Pacho, di mebe kase bien fami ansene fe yangwa manani. Bien fami ansa yangwa manani. Efemi Sami. Bato Efemi Sami. Pacho, kase free. Efemi man problem. Miti wadaruma. Abaso eno ya enhia opa. Onchira usumame. Because the starting service almost a year. And then the one dream for seriously. My buyer. The poor fena, killers Nangazabe Frebe, killers as a son, Nicholas a threatened. A poor number of frame out. Yapon, and when we are tired soon in Bago. Hello, Mitio. I also many weeks ago, you could pay more for the hours for and I'm a real way. Yanka Sanga Sami back, collected 2 months ago, every year. Now, I blame if I can't call him, no more than a comment for now. The only Aquala, no much it's when you Aqualaba, so take away 50% in game and the amateur when the other one is almost the same Quala, almost go see your way. And that's Yasam. Yes, the four. But the Yasam. But you know much of my Fuiska. Don't look with him, Palani, and Mugo sees them Palawi. We said you more Timothy and no. What a hospital. The nurse phone Punkalano, Omoyali and Ness, Yadoma, Banes phone to me and Akunaka Kama, maybe kiss me, John and the senior Media Kunano. Or beyond Funk will be a consider what I will be answered on a Mahami penny whom when he journey now. Okay, the book of Hosea, chapter 30, verses number 16. Hospital, Dr. Bisu Tiwa, na Kolekum, Bakoni and Crawford, a friend say, bench so. Abortion number 1, abortion number 2, abortion number 1, abortion number 2. And then mama, and so your doctor would tear me out. Where nurse now would tear me out. Tear, go. Was year 13? Was year 13? Best my 16. 16. Stability and Nagana, every year yaba. What 2 in your company? And the year 2 in your portrait, Poya, when you met you. A friend no matter to. And now Flandun and Crawford, one or to take in Coco, one at the hospital, we are there. I'm going to take Kuala to good DNC. What Papa you say, Papa, when you send for she struck back to us. I'm just having us the yes. About the amount of Amen. Hello, but you didn't make us free. Last one. Hello, make us a fickle for you. Chaco for you for now. Your family, Mr. Cosmos. Your family, Cosmos. Mr. Cosmos.
Also for Yamishra. Which house, mommy? Yamishra. Amen. And then one mammy went to me. One mammy went to me. Papa, because my tears are over 1 month in ye. Let them one of me soon. You hear me tell to papa, but and now repeat to be our more boy, who pretty far. Also, when you are point or botan, a sea, a Jeremy and him, a new one song, a chap was here. Yeah. Na ehwebe bia ye bia na tese nyame hweye yanamo bia yetu bia wo so obofo adi na 980 yanamo mu papa me tidama na femisu eti me twama me yere ne me maba na me ka chon se fi na ku ma jalo tuka ani loto pepe se wo me ta mo nyina ma tani nyina na mse nkola na mo nkose no fi na ku ma jalo tuka amen. Kaluto biom kache gana lo ti so me fam ki so se no so ni ade a esi me nyame so mu kwan na so for we de mi bisa se ba ko etio efise na me huse me yere aye family planning na makache ne se and now we preach, we repeat the omo boy, we preach fast our family planning no home. And me say uncle no uncle yi. Yeah. Or catch me say no so ye yi ben. You know, na me pese wo ma quotation no. Na wo ma pastor tia na say pastor mensa no mu ready. Na me yere temenja ha no ontie family planning no ho asema. And now we can me say papa me ti dem na me su. Ape na makuma. The story of so free, Bobby, you bought me, you know, and Sana may home safe for the film. It's made that was a pa. That was a pa. I miss that were tomorrow. Now, yes, me a carpenter. I'm a board anchor, so. Papa better men come to na NKWAGYESEM no atimi akọ na my friend will be pity be 1 month my friends are many damage account amen many damage account OKOH kusa ye obi so abawuram mame meso bebre die nti na aye family planning. Doctor, say your family planning, and I want to open a family planning. And then I see only pedia muntia family planning. Mesrow, share, and I want so one high contract killer. I'm a trainee pedium, so kunkum for me best make quotation. The Okwa catcher on person for the book of Isaiah chapter 33 verses number 1. Isaiah 33. The book of Job, chapter 10, verse 9. Verse number 1. The Bible. What's it? Oselfo who do you ma? Dear. Oselfo. What do you want to say? Oh no, mammy. One shabby be empty, won't no buy. Ofetefo. One penny be out to any penny outside. What do you want for? What do you come and grow for? What do you say? What do you also say? Not say. I will cast I know why I know. I show the penny. I don't know what you show the penny. Would you be you? What do you saqualano on formal ye? But Babu Bachao say, what do you know? Credit, Colau, my baby. What do you say? What do you also say? Now, so say we are. What say Colavia? Was I didn't hear the book of Job 9:10. Job 10, verse 9. What's the name? I said, when you say, was it what did not 10 and Adam and Eve? Yeah. But few Obano, when you say, you more. Adam ni if Oman Fadwa Tia Muni Pedium. Adentia. What you send of Fusio? Say, Obama no Bada, or Shin Shun go by us. Send of Fusio, then Fusio, the Benny Pedium, and the Bible say, I quite a crunchy India. What my whoopee, Obama whoopee, send of Fusio attention. And the Adwana won't Pedium, so quite come one dry. And the one no, the one and one Pibium, a bayan show. Tuodiano, what's saying? Tiababo, what's now what we did in Nam What's the Gancho say? And Suna Unisano, Ekitaridia, Ekitanam. What in no penny? Don't penny, I won't show the spam. But who are doing one won't depend on Quaqua Drino.
It would any dear who would any indirect killing. It is some of the media who teaches, but highlight will be slow. Tobo and Mamunimo Bra, your biblical family plan or when the report was to understand that baby. Eti papa no so ntie me ya obla ekwa ya rebla ya nkwa krama nkra nkwa ne rough Debbie bawie ya chamo bia do danger no apo baby atra na ya empire na ya empire any prayers nkwa do time out to say the road yes and that when him the first road abie a police for frequent say police for road dia do aja baby atra was we dia be twa so ne momu yen when be able to be kwala to be no madran so ni kwada just what the car go high police mine so amenda wu na no na kwala bi obepi bi o de aba be dey be ni tipo se be du sa aboso me no so onya amesesa eyi po na blood na bobo papo aha e dey dia dance we kum nkola cause formula enyina it's automatic e be hwe agu say adro na woni pade adwuma edia no e be form enyina ke be twitwa e be se no enti de wa ya ntwedu wakwa Hwieguo ni ama odi padua mkeke oni odi ni bi na nam wakwa Hwieguo ni bi wa ma choma bi no show ni padua tu so ya contract killer. Hello bajo di be be ga free yanko yanko manone so my say me number is 0242 327172 0242 327172 020 72 11337 Apostle AGYEMANG and one no bomonia kitu abiansa box na me ba ko abo me say me kopo pro bi na me mmiri mu no nyanyi skani medi o kan kro nya abo afo da na so say ya wati asi me de bia meka me so obo ade nyankopon ne mati asi na adwuma nsai da me so obo ade say o meti afo ni ma bo afo ni ahwefo ni wona sponsor me ye wen bebre amen. Hello ampa Bible so kasa hey apostle me da ha my last quotation na ukoti Job 24 verse 15 me da ha na me honhom bi say na papa we kura o si ne hu Bible ma apostle ngosra wo so too much ngosra na so too much obade honhom ti mu papa because quotation we ogova bishop awo Ghana yan kra bi so obi ayi ho be hu hey knowledge ni yankopon knowledge pani amen obade shirawo so mame papa enimbre wa baka awudie sem papa I was say de bia me catch you say Africa no ya ma we abonofo na ade ba ko awuni apostle we say Europe ha especially Germany papa wontum kita be 1000 euro mpo fa show bottom anasa o person infinite principal e control sisi a ombeje afusem wonye sika no he but papa yenkrom ho bitum pagya sika your friend say Ghana must go back not their core bank so the koto bank obi ambisa do hwe o baby okoyi sika no baby aha you dare not papa me ka say briefing ho sika 2000 sheme ho na me kofo bus na obi pensesa na me yi sika na amano na masesa man na said obey obetu me twa ne bus ticket na papa 2000 every go bus ni mo the whole bus obi asori obi anwudwuru no say sika ne shem ho where bro yi ba ko ka chem say sika no ya mam fa nhye ho na me say o me ya we na me de kwa kwoto ade papa krom ha enso Ghana hwe okwan a nipa efa so ni sika apostle wo sika wo ye be question baby a wo kwenye sika na adwuma be na wo ye wanka se waje adwuma no po na wo sika da bank no wenku yi wo sika no kra ye be question it means wo ye smuggle adwuma bi ntina waje sika na to wa account mi papa obo ade ya we hu ya mobo na
Africa there, especially young crew. Me Chobia, me Pastor Mensa, Pastor Chi, what they encounter, and a boafua, Womubuama, what in AGYESEM na the chair, me, Mammy Abigail, or what they were in Canahu, and they were shiny na Mammy. Germany for Hanover for the Seomania baby on my sorry. This Saturday, Hanover, Germany, Hanover, screen is what Hanover for Swanya baby, Manama saw die on Michigan. To Hanover area beer obia memene bay to anamo Libya was a for no number 2 Hanover Castro we baby copy no Castro Strasse yes for ya we can see you anyway we baby ya we baby produce numbers ya prescribe bedroom Corona body has a drone ya prescribe what's your friend drone say hey Bro, Castro Strasse. Castro Strasse. Yeah, nobody was me ya. Shame wo ho, ni ba. Yeah, nobody was. London for so. Also ufra. Belgium so the same thing. Belgium for so mo ma so die. London no ma so die. France o ma so die. Italy. Nobody ehira mu nyina. Canada. Nobody ehira mu nyina. Yeah. Living in France, Ufra, or Metro, maybe Michelle Paris, or Metro, maybe Michelle, body Islam. But you did maybe free. Papa, Mipacho, good evening. Good evening. Mipacho, meaning say I were doomed to Mohoya Pa. You say I were doomed to Mohoya. Hey, Papa, you ready? Very hopa, Mitiana, Milkwama, Raho. My gun and one cast to say, or mine inimia or mine echo. Inimia, to pursue a beefy cranny yamshi. Oh, I plan a part 10% beefy, Papa, to Miss June. Some made them do more beefy. Taxi about the way. They are bad about the way. And would you do a quiz go bang? Say I will bet you, saying I about the crana. Mamma Fred, why? That will bet you on Bible. Had your mind if you were how near money never aggressive. Papa, ya will shout, shout. Oh, yeah. It's empowered the my or my gunning. I will shout, Papa, Elizabeth, Germany. Pipacho and Nemi, Bibi Cacra. I did myself the yeah, that was it about the Adam, and I bought me at Yabedre. That was it about the Shabby. And you are persuaded, my wife. Nobody else. Shalom, shalom. Papa Gabriel Pokuni, ambassador of Living Yahweh. Bremai Namekasa. Papa. United States of Bremai. Generation Bia, I won't say, Obadi or no my way. Generation Bia, Nipa will you no ma or we are say. Now, Insra and Cowbody say generation where you are the whole world say Becania Copasem. Papa, Saturday tram, Saturday tram, ensure to giddy, ensure to pa, ensure turning to was any pandem, eba, sorry. I hope one best try and Papa, you can't to a mono, almost 20. Ensure to no one the mumba. Which say Obadia was thrown in some pass Shawano, Sabrabeka, a chadasa. Na papa Awudie asema okay Awudie asema ekosui papa nti asofofo wo man mu no ye from ba se o metonkuto apple nkuni ade ma adasa enti o musu ntimi entinti ekrom na so mu nyina mo papeto so enkansem pa bi ma Awudie atumba papa fisiesi afi mu de bia ni pawu ede de kura news nipa ye ku wo ebro mi ensen dan 6 o'clock news e ban the Ghana papa no my Ghana pa ni ye my Ghana pa na afi dia say o man na dija say oh papa o my na so for na papa o mo ani kum o man na ebo pa no a so fu gu man mu no na o man na ebo pa no o mo na ebo pa ma kukum amanfo no
asɔfo maamefoɔ mu asɔfo papafoɔ ɛmu nkɔkora ne mpanimfoɔ asɔrefoɔ mpanimfoɔ asɔfo mpanimfoɔ ɔmo ana ɛbɔ saa paa no It is a mission or say, no, was invented in Bra. I was say when I ate Trura. Was being a Trura. Hey, we did Yasemabo. Hello, but you never make us every. And we champa. Oh, I didn't see it too. And now, would quotation be a 2 ceremony trim. Some money in our moment. Ne twabere ni dura asɔre banzo te hɔ no na wuyi ne sɔfo aten sɛ de ɔyɛ nya wɔsi moma ni nyina momu nyini na onim sɛ aduaba bi wɔ hɔ no na ne nyina bom nyina ɛne de yɛ papa ne bɛba bɛfra ama wɔdi awu ɛno a na ɔmu di awu we nya konfonko ɛna sɛ ama kasa manfo mfa tirimra asɔfo ne nso nim ho sɔfo makufoɔ no ɔmo nso nim ho bi nti ɔmo hwɛ ɔmo abrabɔ mu yie nyankopɔn ama yɛ nyansa ne nimdeɛ ɔmo hu sɛ papa ne bɔnyi ne baabi a wonam no baabi a wotie wo nkyerɛkyerɛ no deɛ ɛkɔ so hɔ nyina w'ani tua w'ani hu yɛ mpaebɔfo na fa ho bata akenkan na sere nyame ho adom na tie nyame ne emfulu se mekwa ha abranti ababa wa eda na wokɔ na wo abodwaman na wokɔ usi so na kwasɔre a kyerɛnkyerɛ pa usi so okwasɔre a wo nananum wo mu a wo hu sɛ yɛ wafa kwan bi so na nya ɔmbɛteneteno wo se wo sɔfo nyɛ powerful na mmom baabi a wokɔɔyɛ no wokɔbɔ adwaman kɔtena hɔ a yɛahyɛ wo nkɔmɔ na yɛ powerful enti mo de saa ma enen sɔre a esi wo no mo a wo munye bi kura ne si wo nso de abewuram because anye saa asɔre ne ngu na mo o ma yɛ nyina atoro nkyerɛkyerɛ ti wo a kɔbɔ adwaman a kɔgyina hɔ a ɔhyɛ wo nkɔmi okura bibi nkasa nkyerɛ sɛ no wa hyɛ no de wa kan papa de wo yɛ yi de no kura no masuru kano kura street kyerɛ no nya atwom no se wuyi obi aten a ase moma ni nyina momu nyini eyasem obi si ebu na man be bi aduru na areho na asofo ne akonfo ne aye collaboration on di ku omanma no e dia piska enyi omani mo dangerous so wade na ananya nwanwa se dia twere ne beka bia no osimebo man na gwabufu so amade obi wo se kan no na ho beba mfa so asen de obetena ase na o man no so akandifo ni nso nya nimunyam biem na wo hwa akandifo entimi toto ne ma yie de se ne fata de ye de hia ansa na de fata na ye wo mo fe ni hia se o man ma sum bedwo wo mu no eno de o mu nhwe na mum kansa kese a omo ne omo mpnafo nya omo yire no mpo omo mpnafo betinam aye chilling asa akudidi holidays akese no eno ene hia omo ti o man ma no egu ase asono ko omo ntokwa no esensan na ehuna mane o man ma no na ehuna mane ba yi omo ba bia nka ho omo anso di bi nso ye omo niema so enti ba bia duru na tin ye namo ne ji sika se de be bo aman no ne ye ba na omo abeche se de be totokas omo chewia na omo asade akogubru ni mam enti da bia akwa o de be ma because o do besia na ma wa onim so be sade abane mam no de abeye ne man eja no kreba e ba ko pe segana fo be ka no kra empanimfo ewo mo anim a o mudi anim no se ne o musi bobesia ne ha wo mo live wo mo life no enti unam ha no ma ese bruni krum o de mara ye adwuma
about into Munam how we need respect to be because African leaders are feeling and oppress them back pet. Unyen Munyambia, whom crano was through Unyen Munyam, just a brand new Jmaha. And Kabo piece woman Pammy and combat Pammy because and pennyful necessary animal of Vistiano still you will be beyond your own children or Munim Shin, Abro Fu Virginia, my pa. Ye near Munyam to ye Tihano or be Tihano or Bragena, say na heaven na honey. Oboa. Oninam Hanina no watching and no watching. The penny from money to form, ni fear desina quantum. The Omojeno, your cry be dipano, affecting. To live your life ye, said the Yame. A church and your man now following Yamia crying out in pie bonning a crana, Ubuma, Omukum no. O dear one's African. Abro Fusha Nema, Shenema. Pennyphone eyes or Mugwe, any massin or more Brovesian or more, or Mufanya or my Nijin. Because so Quajivisian. So they be you fear ye. Now ba. Now beche, Umfanye. Now be a Quajivisian was adequate to Honum. I will come so Jom de or fear ya. When I went to class and almost through. And because they, Papa Shaquano. Ne man and Namhan, or didn't him Nabusian Dean Beje, Bessiano, and was at the Abetuan. Yes, the air of me. Until you are Colano Namona, you buzooning answer, but Nanyansa Wumupa. The Ajanami Sham, which loves my wife, no, you are Kubasa, dear man. Hello, but what did Akasafi? Papa Yamin Amen. And I was sick. Any asema of the brain and a dream. Because I free come on, say, I'm pointing. Now, asema what can I pay me the bit so? About what you say, young penny for more my anymore. If you are him for so, you could see DC, you could see MP, you could see president. Simple, ye assembly members. So, mo be pair a community. Papa baby omo kwa to the extent koji to me no any asofu bi no papa no be dia kunya ne wia na betumi na kire omo di omo hia ene omo adese o don be dase tina me say contract killers no bias no sinti kun ye kum nyina papa ye busa no se ebi o so afi no de wo okoto bi di akoda na se akoda tumi akoda enti papa Awudie akoso omai mu ade so de chemo bunu na enye o de champagne enye chese mane ya fridge mu yare se crowd obi crowd to HIV ya kawo yare ankasa penifo no ni shema bunu ni bi ko to ere bia na ke mo chire wai ti kuna no akwaje ho spare parts no akwaje akoda se ikuna no de akwaje akod eno bro because obi turns a gun fridge am I so very careful pa just a much fridge pa kokotomo no e jiwa me no be explain na be sin kwanchan hwe na no fridge mu de ya nipa chihim na se no ye betimi ayi o se no de mu se nipa o awde ye jaso hello bajoli hey Apostle Philemon AGYEMANG, the dynamic preacher, Bible doctor, Bible professor, my Bible nkasa. Papa, and you do a body living away in Shiro. Oshira Pastor Mensa. Oshira living away 7 days Sabbath assembly as a from by you will be as a friend now. What for the days who are bow? Mon AGYEMANG or the Moluchogu. Papa, and you mean who America. The Massamini Nande Sanko Kamangutia Anke Aban a deal for ya when Chiru TV station on Pumwina
Papa, the monk of friend work for the Ninsemi Naba. She said the Missiamo concentration room only new. Because you're begging TV in woman now. We tell one can send him now. Got to pet the chibla. Coffee teacher, pet and takra. Fab the name Fenya maybe, Mafanka come. The men maybe no. Into one moon will show 101 concentration room woman Nabaka Kokumi Nimpana Fabra. Because on Ankasan Musuma no Wakaki, the money look Nimpano, and that's only the pager. Until no kutum wa kono. One or boss small. That one of Talcona Kafaba, we sell whoop, and I know Kona Waji. And see, one fan your membra, Lamin fan you may be never fan for the minion, maybe Mefamra, Papa no one and asking it. In on them who made you say the more than so Krum could see in the word no wooden. Papa, Abufaka Cabas can you be a lady look for him fine. As a Sophie one can't change. Obedi ye. Ano no sultan mo nka che na se bidi ye mum kokukum ko tweti na fabla akabede na wako de bia mekere me sanya one way preacher first no na nka afama mu krom na pisa na me na lekwatre yunbe junction akonfo na nimu edinsifo na malamufu nyina papa de mentam na wudi no wondo so da ko de men konfo no wugu nti wagasa lu ko wakuma nyina tu abofra kakabuntu nko but this is the mongo fina wa gbewura wa so edem ntini dan na emergency ishema one-on-one situation wa ka che wa wona no ntumi sino ko kini let's go we gbe dada che because itile ni kutwa aba no mfaso anu so funi binya na ya anyam mfaso ketwa opa the man no lukodo ntaka kama nkwanka the mongo fini won pam wonyi na wofin TV station obadi olo nya we hira wa ko hu amwe ti pan ya bo esre na be komu no sa sofo bi a oge sa niema no police ni bi afani say spiritual father yasemu o so ope wa aduma munti yasemu o ma nyankopon kasa hira no baby ndi amase say we asa pesepa ene ko ni abai tase de banyansa fo ti nyankopon kasa enhu ye mabo no anu amfani tumi anye bamba ano ba de pasa say enkola nkitenkete do mo start ejim nyem info enkola nkitenkete videos me be mi kase ya enkola nkitenkete says eh ena enkola nso tre first Jesus say yes twetwe fo abakuro mu a na enkola mamu dwane o say de twetwe fo enkola hia o ai ayo say enkola mamu na twetwe fo bom oh there hello at long last the battle has ended. Nkrumah, where you dey? No be you talk say my beloved country is free forever. But now we dey suffer. Nkrumah, where you dey? No be you talk say my beloved country is free forever. But still we dey suffer. Me say no say Elohim ya want to after 5 years. Now who am I going to do if you can put me down? None. Come on, show we are the Kankalila on the top of Ghana. Holy man when I King Apostle OKOH, Mr. Ja Rastafari himself Kumabe Kalabawe. Hey, Apostle Shalom. Yahweh Shalom. Oh, we didn't check you who you are the mouth and working car for Pastor Chepa. We didn't check you who you are. Oh, we didn't check you who you are the mouth and working car for Pastor Chepa's Mensa. Apostle in the body in Shah no Yankasi. On to Monkwandem. O Mamo Humba Sim Yala. That's more dear one of the Becano. A bayan pepe, a Boston Mebo about. Then the apostle preaching me like Hokasi. I'm trying to use you. Oh, my God, you coming to me and a kind of Mount Ghana. You were free forever. Until now, you were free. Never. Then you see. His apostle and the man is who I just yesterday. A man who a woody no Mogya Hwieguo and a say man Ghana. Ha! Apostle Sunday ya kwasi na etwem ya sukura mami jahoma mani
na nipa da se ni wa wi abofra kitikiti no ni gwan akọ abofro miss me am gyan ho mama ni kola ni biscuit net of na enye elohim ya na dum ne ya che na nkai na ni okuko abofra yi o nti the apostle asema dia ba na e o ya asema ACC ne guduru isi endano me bo about do apostle eduma pa ya na e o embrem gudda elohim ya wa Akatua bi o wo mbia la o de bema and working careful pastor chief pastor mensa nende mi chiamu so fami ya bingi man elohim ya wonhwa mondo amen no mfamu nko wie pa amen wona zeni ya so mezi ani dim o fami ya bingi man baba yes so rastama hello hello Baba shalom ya wa shalom Awudie ya we onhira o na onhira asofo ni nyina pastor Chi pastor Mensa Awudie nka mo ho na onyam kese me chia tiefo nyina ne aboafo papa ene dua ya ene dua yi number 8 omakun obi papa bi akun ne yire okoda ne mprachi aba oba ye na obekun ne yire one na wumienu enkwala no kra na opo makun ono mo so skataye o chesi o ma wanya o nkopie nipa mu o sa na chi ba no no so obekun no nti Mogya Hwieguo ne de papa ayayam hihie ayayam hihie pa na asofo ne bi nso ka ho o mu duebu oba timi bo wig tin na eguneto o de kwahin ne bo nso den ne nyina ka ho ahu ne nyina ka ho trousers share dressing basa ana o mampani nso yesre no yesra mampani fo no yesra papa da bia si Ghana mpanifo ne ekoyanim Ghana mpanifo ne ekoyanim Ghana enti papa omo benya adwensa kira no omo adwensa kira hwan ni Ghana pani papa aya mi hu apart from nanado ene na bedi ekiri ene police mpanifo papa mi hu Ghana mpanifo ewo baabia obi sam se hwan ni Ghana pani a mi ntimi nkyerɛw da benet obetwa hwe oman ya dwapade egu nwulam hwe hospitals ya yesisi ya wi a egu nwulam papa ni nyina aka ho bio ana obode no otwe aso na obronsam de ono de ono mfa no ho pedom ewe ebre ni abre papa ayasem na ye obi wo no mo amrantie no apentem ne nyantem na yosa omu se adwuma nhyɛ de ni odie ɛno nkyɛ sɛ kokodie o dabi ɛno nkyɛ sɛ kokodie o ɛsɛ odwene ntia topic ne se Mogya Hwieguo ne Awudie Akatua ni sɛ woni mu a Akatua nti no kwanza sabi ukobru Mogya ani ekopiska okan the book of Psalms 94 verses number 21 Psalm 94 verse number 21 Wabo otini ni kra hu chenku ene obi timi bo bi hu chenku no bu Mogya edipim fo obi kwa bu Mogya edipim no fo woni obi nya asam na nipa de die wu na awofo ne di wa akwaniaba wo court no yesi afunu di fo yekum obi di ya Mika 7 eti ashenkrofo bi den woni mse kwambia so no obeti bi ska wuram yes tiababo Mika 7 verse number 2 ini papa yire fi asasi so tini ni pem man no so regina matrene wonya tetem Mogya sese mpanyimfo ni bi kura na ye de ani ato bi man so no omo so pe Mogya ni bi wosusu mo na mfudum fidie ayehu Jesu obi timi kum onu anu yonko otimi bopa ma onu kum Jesu obekwa yira se besu asere eso Awudie ne bae no onim ho bi verse 4 ko omuni papa ene di esi ebebodi se wadu oni papa ye dwane ato anu no ote sefrem o chenhwem ogru afru ze twa onu kram nya wo beku onu so ye contract killer wo motifo no sesi ye motifo no wosen kasa o titanos wo
Nenso awemfo ba. Say awemfo be awemfo ba mu no. Wo ba twom aso. O na pon say o ba twi nipa so. Yes. O nkom nipa mfa ho ni da. Ehonu mu no mo saka saka. No, the pon say da wo nso be kosori na manie mu na wo bre no. When I bet say yes, will be the water. Yes. When I bet to see will be on the water. Yes. Many man was Faba Company Yanko, Yanko. Brenaso. Somasiri. Menamania 02423271 720 Medina Seno. Regu Apostle Kwaj Medina. Mr. Daurma, Kitubia. You bet me be an Kakabusi and ya, a TV Diaba. Yawada Sameba, a brother Sameba. Box Nameba and Kawabuami. Ibanam Simitoy and Kawa friend Bisam say, Bruano, the boy say, Café. Anyway, the mount, initiate the mount. I summon them the amount. Yes, get a bad judge with action, and I'm the amount. Yes, then no sum. Ma free bone ho a onyankopɔ bɛyɛ wadamfo ɔso gye wakoma pona chi bom na so obie no a ɔba bɛtrem no no atrase ɛno abɔbra no tisiro ba de sɛ papa bra mabra bom na bra no mankasa mabɔ nkɔyie timi hia wo mabra bom bra bɛboa me obetutu wana mo ansi a ɔmfa natiɛ ɛnsra ɛmfa pa demmo na nkɔ no Yesu mogya na sem na be guide wo because we count the book of John chapter 8 verses number 31. John chapter 8 Bible say minga say verse number 31. Was it the yo you talk about yesem where you da for ahwo wo a koso and Jesus see da for Jesus catch you da for agedi say samutrama sem no mu a obe me suafo ampa da bi wo se mutram kutom mutrama sem ayinum mutrama sem Yesu mogya mutrama sem mutrama sem calendar mutrama sem papa mutrama sem mutrama sem ni powder mu mutrama sem na pumu mutrama sem ni zomi mu mutrama sem kuri mu mutrama sem koko mutrama sem mutrama sem osi e trana sem mu a mo be me suafo ampa anu de be yesuafo ampa o mo be hu ne kura ye be hu ne kura no kura me ma de chi anu no kura na ba won chan no kura na betimi adan mo aye de hye yes asam no won tra enhwe wo so na nje wo nkwa efi watamfo nsam e ma fa wodi aso afri asasi so amen pastor yanko yo apostle ya wen shiro bebre won nche che de adom wi ase Orofo asafo ni di dwumane living yawe 7 day Sabbath assemblies asafo ye main headquarters ye wawoshi enya market Sabbath city eho na ewo ye won krabata p enti de mestre ni se fa ye main WhatsApp number no 0244183399 0244183399 and one that screen ase 0244183399 ufa na me ya wudin any baby ya wo no fa WhatsApp ye sasafo no bi ho a be mo we bi nso ni ho a my branches so brother be fa so a be ba na course ni nyina kuku one place na manager ye wo branches no bebrebe ya living yawe ye wo branches no bebrebe ye bibia gu screen so say bamboy living yawe bamboy bamboy living yawe bamboy any important to bamboy any important one living yawe p hon mo share screen so na phone number no 0240979502 and 0249417934 na saron so na asante kwa tempo asante kwa and also for number no go say 0245919790 and 0249079589 for number living yawe abranya krom e Anglican e hon e call Anglican school no hon e hye mo member de be share 0544689875 and 02442855 wase kropo limia wase kropo so ye wo fa number mi sro fa number no papa menti asempase entrefi tuanamo wase kropo ni important you be fa 0244241943 limia we bogo so fa number no one go screen so 0552062466 limia wenchi eye bono wenchi asem na ye ken bono wenchi ye wo eye akonkontiwa community center eho na ehyemo ye sume me de be ni me de be ehyemo ewo ho eno so fa number 0249417934 and 0249079589 living ya kukurantumi ye wo 31st school near the lorry station eho na ye wo first screen so na fa number 0241944534 me de be ni me de be ehyemo ewo ho
La Paz nso ye wo eye ni boy high tension ho na living ya we ye wo bomodi ase wo be we chira kwan betnya fra 055 700 4522 meme de be be hie mu e wo ho no mu Kumasi Breman living ya we Kumasi Breman ye hie mu e wo Breman fast number no 055 700 4522 and 054 5805083 living ya we Cape Coast nso wo Cape Coast fa number no wo screen so na uni enhia meme de ebe any memory de bia enhia hwe na wan trafie fa Cape Coast number 0547 617142 and 0235848096 living ya we aguna nya krom ho de maboda da eye wase kroposo mabo living ya we odofo branches in the edosun bebrebe mesre tell me di kan no ye wo eye aguna so edrusu eye new sawmill no unique academy ye hiem wo me de biara obetnya 0544689875 and 0540780657 living our santi achim agogo so your presby near agogo hospital no e ho na hiem meme de ebe eni meme de bi ebe hiem e wo ho fa number no 0549733558 Aguna Quanta so ye wo ho Aguna Quanta for eye 0547254697 0547254697 living ya we Apedra Junction ye wo eye Chebi Road Pineapple Drink Factory na ho no mo ye hie wa tenye irabia kra to wo Apedra Junction ni potemo a share ho me de bia for 0263144443 0263144443 and 0556866275 living ya we akosomo akrade fa number no odofo to na mo na ebre no ho 0547178810 sounds like living ya wasa adama so ye hiem e wo ho with me for number na go screen so 0552062466 and 0244241943 so aha na eno so amano so Ghana de e frɛ we na ye be chere bi o yeah yitimi mbone nyina sara so one man on so na say your person who say country award be also the same WhatsApp number 0244183399 no with me for no so living ya we eye Canada Ontario that screen so for number no 647-638-1194 and 647-344-9044 eye wo Canada fa wo Italy no ye wo eye Bonomelli Italy Novara Bonomelli ho na ye wo with me for number 342-127-9418 and 347-169-6903 and 320-273-8783 Manchester living your Manchester branch you know for number no 744-878-0917 and 798-290-8688 living your France so misro for number no na fresh say ya wo France ni port of 781249783 wo France Sana living our London so for number no screen so 744-878-0917 and 798-290-8688 living our Germany so Essen Essen number no with near 077270-49485 and 492098565 Asana na Germany corona Hanover so ni ye wo Kasselherr Strasse 2 number 2 30519 ye sheme me de be me biara with nyafa number 17645942497 living our Belgium so but that's we fight with Belgium number no 04853266726 and 0493465225 order for baby we are safe in United States ehifa living your baby biara order for United States eti fa number no na to na moment na fi US le wo fa number no Holland ana Italy so ye wo Italy events Calgary Sardinia Italy Sardinia so ye wo no mo esu Novara no ene so Sardinia so into war room any sound mem krokra ben
regions a ebe Sardinia so a ye ho no mo we nya fa number no was screen so 342 127 9418 and 392 697 1145 Holland so living yawo ye ho for number no wo Hollander for number no 684172435 and 6848176 living yawo the Holland ni so ya bo da the order for misro hwe ena wan say bre ebre ye ni enkaso enkwagisem aba wo nchen fa apostle number no kitwe bi no wa isra so dwumedi mu na bre bi apostle kwagyeman chechira obo ade dia soma ne wie ebre mu no order for na masem asempa no atre akowiase afa ne nyina agisa wo boa mpenifo se dio frudu ya pa ena epia no elisa wo so apostle kwagyeman na wo pian man kwagisem ekọ a ne nyankopa wasoma no ni refi no wase for the birada entity number no N1 is 0242 327172 0242 327172 and 0207211337 your board numbers be but so person buan kwagisem a N1 two numbers C 0242 327172 and 0207211337 edin Philemon Okun Ajima ebi person de mo a efa ebi a bank account nso a account number no 144,1000,450,903 Ecobank Ghana Kwashiman branch kitobie no wo isa sodwumedie mu na obade mfa na kwa Ajima so ensachira emebo no emfi wonga kwam bone so orofo ebre na ayebre entifa WhatsApp number no 0244183399 ufa and one say who the message number say branch ni bi benwa ye be ma won so wa ye den we hu no obode nshira bebrebe ebre na ayebre enfama apostle wia commercials no ye be bo ama eye ye encrofo no obode nshira bebrebe apostle ye da se bebrebe edobade ya wase ya we nshira Pastor Che, Pastor Mensa, and Olivia was so full, the whole world, obade we nshira mo nyina na nshira elders so ne preachers ne asafomani nyina obade nshira mo nyo bia kuma so de mo amen monka unu say yebewura the feast of atonement yes to be biara momodin in start prayers yes bia frasi bunda kuma the feast start prayers no obade nshira mo amen onyo bia kuma so de mo yewu ye mo amen non kai wona ni doba na zemi zi agire amen asam na ba wonchai aba asam na chi wose sencheri ni achiri how be that so no is somebody say o man ngo same go so don't deliver our spirit to so nobody fit to me apem biere mo ni mi tie ni wan mu kai ni mu do hwe obi age sachira promo adumunti amen bizi ya no montra bye bye na bomodia na frey living yawe eye Kaswa main branch yewo eye Newtown Road OKOH school and as a Ghana flag school and one hishimo Mogya so be frey awo ahomatrofo iso 02